Жаңа күнүге сүрөттенер солло жөрөтө бүгениден элинде итиңе катты болуптун. Уважаемые участники и гости сегодняшней презентации книги Ананий Кононович Андрей «Жизнь и деятельность». Сегодняшняя презентация приурочена столетию образования Якутской АССР и 100-летию образования Тартинского вуза. Ананий Кононович Андрей, видный государственный и общественный деятель, внесший особый вклад в начальный период становления и развития Якутской АССР, один из организаторов хозяйственной, промышленной и технической модернизации Якутии 30-х годов прошлого столетия. Он один из первых представителей технической интеллигенции Якутии. Учился вначале в Москве в коммунистическом университете имени Свердлова. Затем окончил Всесоюзную промышленную академию и получил образование, специальность инженера теплоэнергетика. Он работал директором электростанции. Ананий Кононович Андрей, как вы знаете, был председателем ГЦИК и Совета народных комиссаров Якутской АССР. Также он был председателем окружного исполкома Якутской АССР. Наша презентация, в общем-то, это вторая. В 2015 году была издана первая книга об Анании Кононовиче Андрееве. И вот вторая книга – это сборник архивных документов, состоящий из 78 архивных документов. Имеет еще вкладыш из 8 фотодокументов, а также имеется 2 фотографии, 2 портрета Анания Кононовича Андреева. Сборник составлен Национальным архивом Республики Саха-Якутия. Выявление, отбор предварительных материалов, перепечатка, примечания по содержанию, а также составление научно-словарного аппарата проведены нашей идейной вдохновительницей этого проекта, с подвижником большим делом по увековечению памяти Анания Кононовича Андреева, заведующий Республиканским музеем жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха-Якутия имени Анания Кононовича Андреева Галиной Егоровной Орлаковой, а также главными архивистами отдела использования документов Национального архива Республики Саха-Якутия Казаевым Андреем Васильевичем. Где у нас Андрей Васильевич? И Сивцевым Виталием Вячеславом Сергеевичем. Предисловие написано известным ученым, ведущим научным сотрудником Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук, кандидатом исторических наук, доцентом Егором Петровичем Антоновым. Аплодисменты. А также вот работа по окончательному отбору документов и археографической обработки проделана ответственным составителем, заместителем директора
по основной деятельности Национального архива Республики Саха-Якутия Натальей Степановной Степановой. Аплодисменты. Вот, книга издана на средства государственного унитарного предприятия жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха-Якутия во главе с Чикачевым Виталием Семеновичем. Нет, да? Ага. И также общественной территориальной профсоюзной организации ЖКХ Республики Саха-Якутия во главе Никулиным Михаилом Гавриловичем. Аплодисменты. Книга издана тиражом 300 экземпляров в книжном издательстве «Лидер», руководитель Колодезникова Мария Дмитриевна. Друзья, сегодня наша презентация пройдет на 2 языках, поскольку у нас есть тут представители разных национальностей. И, как известно, наш Анатолий Николаевич Андреев был родом из первого джасоводского наследия Батурусского, ныне Татинского улуса. Сегодня в нашем клубе с нами и земляки, а также родственники прямые. Вот, Петр Николаевич Баснаев, народный артист, заслуженный артист Российской Федерации, известный артист драмы, а также Татьяна Николаевна Баснаева, тоже очень известный журналист, корреспондент газеты «Самосия». Это прямые родственники. Также Пасечская Сардана Гавриловна здесь, да? Ага. Тоже предприниматель, тоже здесь, в Якутске, проживает. Друзья, сейчас слово предоставляю главной нашей виновнице, большому сподвижнику дела по увековечиванию памяти Анатолия Николаевича Андреева. Она, будучи еще главой Жасагонского наследия, начала большую исследовательскую работу по материалам жизни и деятельности Анатолия Николаевича Андреева, своего земляка. А также вот написала первую книгу, она сама все это расскажет. И сейчас она заведует Республиканским музеем жилищно-коммунального хозяйства имени Анатолия Николаевича Андреева. Пожалуйста. Уважаемые гости, земляки, сегодняшнего торжественного мероприятия, посвященного с выходом с изданием книги «Жизнедеятельность Анатолия Николаевича Андреева. Жизнедеятельность. Сборник документов Национального архива Республики Саха-Якутия». Өтен жора күнінен бүгінгі өріләк бүгін сұрттаршылары әйгені бұқа барығытын бүгінгі өріләк бүгінінен. Әтергеділі Саха Республикатын 100 сылына. Онда бүгін бігі арсарға ағырыпыт үтіменлер бүгіз арса тарықты күрдік ұлақан сірттен өскәбіт, Саха сарындара өскәбіт, түрәбіт өтілері тарықты бұға 110 сылынан итетік істеңнен әғадырылып көрінлер. Тартылы циликтерді бары білерді күрдік сақалардан аң басқырды олы қарасы етекілер, артыға рейбіт сақа сарындары, түрәйін өскәр тақсықтары, ол күрдік әйгі біліғін құлады мүскайын, алампаға пұралығы, өксөкілі қалықсөйі, аяқтылығатын, сақа бастықын ордияқтығын, бандылымы, бағылығы, онтын дағаны атықтары, күн бүгін бұл тарықты өң бұйен сіріктен, өскен түрәйі әллеріктен кеде наға үйерер. Onun bu etepkatında gıdıklarını bu bihtarda ötürükten elbette ulu canlılar üyesken taksırlıklarının bihigi yen tuttabı.
Diniler ağıtların, üyeler tukarı, gelir gençleri ıçırtlar, bilenlerin tuhugar, salgı öğretenlerin tuhugar, bilgi ol tuhugar, ülelibit kamsılgı. Bu bugün tefseler Cömmut ulaqan gehibet anani konuna Andriyat tuhunan ide inniki Valentina varımına epidiyat katılık barım suğan. Komayo kehen Norotların tөгülün tuhugar turulasbıt. İndiki kestillerin üstespit. Sakan Norotun töhüller çuğu olatlara ederdedula eriplisiye karnar kısımlarga zılgalamıklara bolmoy. Kem sucuya, dillerin bugün behegi körön idağayabı. Kem istoriya bileme töhülen ahın isteğinaksın. Dinler kırcıklara kılbayan taksan iher. Bilbeğen sollara arılan, sıddık atlara, kırcık dağını, Navokka dönlerin bugün behegi idağayabı. 1900 şüphe, otobüs sıllarga, Sakar Sısırsaydıdıga, sümten kıladı illesibi. Billiler Bakı'da Sovetlik eğitim. Bastaki çok soğan dörtörükte. Anani konunlar Andriye Barda, Navokka, İstiharaket dakika, gırcık billi vedede. O günden beri, 2 dayınca 11 sultan demir doğulan edebin, Sakar Respublika'nın Oloğu Cahağa Karşı Komunalda Kahayıstıva, Gosudar-Smenine unitari dirilteceğim. Bu lakandakilde tartıtağı filyala. Onunla tartı uluğun joksoğun nehirleyem, bu uluğ kehibet sırdık adın üyedikiyle, tuğunun dökemlenmek sürkenlerine üleni omurdular. O kurduk 2 dayınca 10 sultan sağlar, 11 sultan sağlar. Bu Sakar Respublika'nın Gulçki Kadırkıt'ta Oloqta joksoğun nehirleyge doğavar tühersen. O doğavarda oluğuran Joksoğun nehirleyge Ona Respublikaga Anani Konunavich Andreyev sırtı kartın üyekitiyle sürtüye kalbak öyleler ödürdüler. Konan aradılar, daha çok üstüller istibiyen, bulgunyakta kalasıda törökütlere olurtuk sirigen, sayılgan memorial, nehirleyge solukta aktorlar anan, sıral kulağına diyen sürtüye küçügey, İskitbe koğamula, istin iyiyinen sıcaya durar, sıral kulağına diyen balağa tutulduklara. Anı edepte dolu bu Joksoğan nehirleyge Jollah nehirli. Bu anani konunlar üç komunalini kahasbı nokboğundan bu Siteriller Din Komitet Presidentinden Nokboğun Presidentinden Elektrikinin elektrikeski stansi direktöründen ülelebet bolan Joksoğanlar behigi itiden silahının kartıldıgıdıgar, o göz kiritiger, solama hulgudugar, begi tuğundan da anı kemnemmet bu deliklere maktaldağı. Joksoğun ıskoladan bitirmek tekniçeski öğrener, üçüge öğretler, baktığı soğularga bu sıllarda 11 tögülün stipendiye tuttarılığına. Anali konunlar üç Andriye Barı'nın stipendiye. Bana dağınan bu ülere kendi sıllarda bu anali konunlar üç Andriye kanallar tinigeler taksıntılar. Başka tinigeler bu 2 dönünce 16 sıllarda taksıntılar. Emi Sakar Respublika'nın Gulçki Karlı Öyavun'un bu manna bir sonuçta da bilgi aktivit nasyonali, Sakar Respublika'nın nasyonali aktivitler komulluğut materyallarından onunla anani konunun rühütüpte urukot tüger bulgut urukut krayibiyetler aktılara olur hizmetlere. Bu kendine sığlı soruga anani konuna şandırıyıp kıymetek Ruhuleler atekken Norukka bilsehinlere sığınağıdır. Bu kendimden, bu kendimden bir hemen ulusta sığ bastık kendimden boldular. Bu anani konuna şandırıyıp kamanıtağından ağın bastakından inna kentin nokorodak diyen Ugolok ispiyapula diyen ağın bastakı tıraçan, naha silahına nilgiyen kendine taksıbıtar. Süs şüphe sılıgar, illere sığ bu anani konuna şandırıyıp süs-süpre sılıgar kinini komunalne kahayıstıva nokkomun bıhıtınan broşura taharbupput. Onunla bu bugün süreklenleri durar, gen tuttar, ederde dolu bu bugün mandalor açılar, bir dojulaklara, bu komunalne kahayıstıva baksalar kümlehitlere, Jokluskay Kora, Sakar Respublika'da bölgünlüğüte gen tuttar, kinigebik bugün gün sirin körün, ehegi bolgum tağıdılar bugün tağısıda. Manı dağını ıttım bu
Begi anani konular şandiriye böyle tegin kıspatka kahıtlarga sorunlarga kimi tohunan emesirde var. O burada iltümen hudarsıvana kahıtta parlama kahıtlar hastalık diye kahıtta Allah'ta kahıtlar nömrü güçte sırdatılındılar. Yefteki günahimle İsbiyekava halkasından Galina Arayevskaya rejissörda anani konular şandiriye tohunan dokumentlerde kine bulunduğundan onun bu gene adını yürütüge sürde halbek aras görünler üleler düzge ıdılındılar demin bugün gen durda ona bazı olarak sürde barıdırlar maktaldık yerden duran ediyatın bağlarım. Bu kenegabet, başka kenegabet ütlük sınavlığı da bilgi halaltağıt, yıldakağıt, Egor Valisa Palavra belki bilgi tılın soruyluda aslından duran bu kenegara olakat sınavlığı, ona anani konular şadriyepka olakat sınavlığı diyerek duran. Onun bugün ben bu tribunattan bu orta kenegani ırıtı boluğa, manna halkı kepsiyetlere, Olihin birliği katılanmasının nazarlar, men sırılını sorugum, bu anani konular şadriyepka kaytak tuğuk, Üle baradı, yeni bir kulkaslık toktadım. Aspatılda bu Respublika Süs yılın görse Jakuşta Korak'ta ügüz tartılı bugar, onun Jakuşta Korak'ta Osbolla Hürlükü kılaç öğrenicilerine elbette kılaç şahsları yıkıldıkları. Jakuşta Korak'ta bu çıkıda ede spesialistlerine anani konular çıkan almak tereyahin. Onu dahadan ilk tümenge provistestva ettiler. Galeriya rukumakitili bitinne eni sürtlak olakan terahine tehigin kuspakta ızgıldan kelliler. Onun kulgastık etapine bitinnek üyetitige bu bilgi olmu kehibi, çulu kehibi Bulatın üst kaydağı, Stepan Orşoqaptağı, İsidar Paraqaptağı, Ortandağına tıktarı tebi işlerine surar kehibi tohunan bu üyeler ıdıllallar demin bugün bügetik erenebin onunla Manlar bu ülkeler sağlanırlar, anbastan bağırete bugün gelen olarak Alexey Alexeyevich Nagovitsin, Turan Pörtörede tartıdağı kıyafetleri Manlar bu ülkeler General Dinatlı Alexander Alexandrovich Nagovitsin, Generalinin direktör bağırete manlar bizim kıtta teröristlerine ülkeliği olur, bu dolu bilim oçakağı hedeskeyken ruğun izleyiciler manne bugün olarak Sergey Goroshanisima Bahals'ta bu İngilizlerin halklarına Viktor Viktorovich Homuk'a halklarından bu bugün üleli olarak Vitali Semyonovich Generalni Direktörde Burjuka Kaderli'de onunla lehige tertibet 10-cıktan takılaydı bu Burjuka Profesörüsüne tertibet kolbahta tertibet salayacıda Mikhail Gavrilevich Nikulin Bahals'ta bu bilgi kehibidin taatta çuluğu olun. Sakar Respublikatıgar saydıtıgar elbaqtılatı killerbi. Anani konularış Andreyek adın üyedidik güçke yıdırlar. Onun güçte akıstığından dinlerge bu bilgi bir görecek bir Kolora tüpekinigeler sorullarlara daha başlığı olmadı. O günden beri en ebeğindestin dolara kullanıldı. Mehanet parkinige den samay üyeler tukarı ölbet, sübbet, soğuk olan kalbar üyeler tukarı kalır hale gitti hanımın. Onun bu balar bağları tukarı kinigeler bir bağları tukarı behege Nahaj Bey Sakar Respublikatı Nasyonali aktiva kiniler ayağa söylehitlere kiniyaka Nahaj Bey'lik udarı keller Kendini öldür, bu canların emek taharatla nahak halılar, yağız sayağız, aktif lehitlerger emek üstüne kıstığından maqtalığını tehdit Köstörün kurduk evet şöyle bolpada, İsöpte süpte kandık bağarak ılladağını bir tığından ağır kini gelir. Yigirten batın kildet edip, manda sami bilir, karşı türlü lehbet süründen olurdu dokumentler gittikleri. Men maqtanarın bu bugün tüverinden toğanamın bu iki kinigebe beyte söbürlenin yere, çakçı dağını bu anali konuları sürgüyor gibi, ulaqan salayarçı elde diyen söbürlerin, bu sami nadalar,
Jonga kiyetlerine öydötör, kiydi durgun surujbun, Igor Petrovich Antonovka halsıktı. Kulağın çok kulağına etekler ulatın, barın bolada oldu. Naha cügendik klaslık istinlik görsün, kepseten, utarı baradılar, kitap Allah'ın umartını. Anlatmaktanların metalisi kardırmalar. Bengar people direktörü sorgulayaçı, duran dörtörümüz. Kötüler naha boy, üstler sanallar, eteklerle baradı bu üçüge tuğugar, iki tuğugar. Eteklerle tuğu baradın kerebet, kurudun, tümleri, kümüşleri belemleri. Kini hemen daha çocuklardan gitmeden bir sürü hadi oyuncularda, kulüpler, kiniyelerin kasbıdım yönettim. Onun daha da bakatın. Anani bunun işte emiye mantık kiniye taksıra oldu. Onun hatta kini küçük bir bağlar da geldi. Bir gün hacettik, ne olacak bulanma o, ulukan nerede o, Natalia Stepanovna kabinetleri bütün orumda bile korkemlere gidecek bana. Pandemiye girme, yardım hatta bunu ne derim. Sen Natalia Stepanovna bugün bağırır hasta korkun. Onun gün uyuyordur damayı sahne vardı neydi. Onun şeyleri de var bir görecek kadar. Naha çünkü durumda üçüncü bayi oğlaklar hıskılıklara ki Vyacheslав'da, Andrei Kazayev'da, Igor Petrovich naha çocuk öbleşmedi, naha çocuk bakın söyleyemdi, naha çocuk kestirdik dağıstı. Onun için sahne ülelik Sovyet'in bakın telifik bu Mikhail öbleşti. Bana olan. Jadi Galina Igoramna tılını hittibet. Galina Igoramna ottan kerja istiqamda ulerin maksınca ki olur. Allah ederlerle soğuktan barı gıdan bu nomlu ikiskin geptini belediye uğrabıt. Onu da muzeyibit terilen ene sökengen ihiğaden erenebit. Onu oğla bu haqa hiren Олығын жағанын коммунальный хозяйстводан министерстводан онна бұл тәріттелер күйіске ұлсанлар етегілден жөйдік әттелік сылын айы үгес күрдік оңыстонлар жоқсоғын сіргер уотугар тақсанлар оны бұл музейгі жанлар күйін сүгірігі сиерен туымын қаянда оңырылғыр онда скилерінде онда үсі балағын тұқпыттара оның күттік бұл Олар қамсағын тағысты, оны өсі кеңер чинчиләқтен саныбыды. Де жоқсоғын сире оттон улу хуриятчылар өзгерді. Сирттері болар, ол күндік сақы литературадың тулағынлары болдық Алексей Лисевич Колоковский. Еденне Борис Иванович Сафронов түрі өзгерді ертері болар. Бүгін бұл мары әпкетін күрдік жоқтығын серттен төрігінде бұл Анатолий Кононович қал ұжор аймақтара кәлен олар. Білген мен түрігеға әғаттетін тердергер көңілібін Петр Николаевич Баснаевы Саха Республикадан народной онда Российская Федерация үдөлі аттың. Бағалысында Петр Николаевич. Тоқтан сағылығын оқылдан алып, түрді долғыйдым, үтіге әлім болдың, бар жомғыд, үйден лақтың, онда оқиға өлері, тоқпар күштерін ұлғыз, бейгер айғыд, ағы болы үйеттерін тоғыр өлері, тоқпардың ғыларларға сиркетия оқылың болдың, Ondan düğün bu iyivet kıramadakına üst partiyeti olan işçileri yapıyor. Hayatlıkta bir cahil vardır. Onu oturduğu yanıldırmadı, onu küttüler emekliler, tahiliye bölüksetenler. Ondan oturduğu kendi öydüğü mullanlar, Anadolu Nikola Sandreyev'e tarihim dilede onu komuyor hem bir kadar şöyle Doğru iştirakta kalıp kılağı olur.
Bu bir götüre bitirirken orada Sardar Nikolayev aldı. Bu Nikolayev Popov vardı. Bilmeyenlik. Ondan bu elbette bu anani konana biz manlı bu bakan ay makta tutan be o bilgin toran tokuydan karamı bu galida korona ya kersi kontrol bilgin anani konana sanani konana işte führer kontrolna elden bu bakar lokal emi partiyetin kontrolü de ne ilgilendiği onun koronanın dertlerden dolu bir kutum. Ondan sonra bu kalite koronanın bir kadar bir askeri cumhur bir görüntü doğada birlikte. Onun kalite korona bu ve tuğuna bakattan köyüne manlı gibi arzu hasıhın lider arzu hasıhın bana parasıyla bu batak bulukta itülgerde bu beyetin sanatının akın buranın doyduğunun canın atın sulun üyetinden hicarigar Lehige ay mahadattan, Allah iş sürat bitten mahtanalım, gelini koranlar. Ben bu elbette yapını edeceğim. Ben kuru kısırıyla bu figürek hicranın barastıgına gideceğim diye tahtarsan olan onun kerseler ki doktor her şey bu da bu gidip kendike manlay mahtamda bitinemeyim de kendiki listeli bu bastığını gidince tümünden Lehigir bir petakar maktardığın tabileştirmek. Bu anani konana biz kerkene bir bağlı göre göher malitiga represilerin enine barallara kalanma. İyete heyerdiye kalıp tutma umumun heyer tuttu tut karalan. İtne sançuramınca alam patentura mınık kahamlara dökellağına döydü naktan. Doraba doydum, doğdum toğama, tuğulu surama, doğrata körme. Ama Allah'ınlıktan, naktan aymağı yanayaka ergilden keldim. Sıtta sınnagas kıraskı kırıskar adamın hınyanım. Hayağas salgının uğulu oymaktan odaktan kanlardım. Sakkırıl samırkınan gölühümün kabul ettim. Doraba doydum, doğdum toğama, tuğulu surama. Bu arada körme diye esen durar, bu da yutur. Kalan bana de inne kayanla akkullukta. Dan onunla esen durar, ağına han tamam, iççigerelinden, köstübeti körtüyünden. Oğlum mu var? Norvattan tutuğum, norvakka tuhalan, kini körpeti körer, köstübeti körtürer, köstübeti kötüter diye esen durar da. İtibareten yakırcı bu galinalı uğramda cimdeti gelemiye. Hüddağın sığınnak diletim turgun, ondan maktaldılan beni alampah ve kullanaktallarıga yine kerem ağrıga ağırlarga sürbaydıklar oluyor, ondan manlık doyup doyun. Allah'tan buldun, galina grubundan bu bir kere emiye ağırlarga canlarga anamın. Uğurlar bir horolcun kurduk, udolgun karakter, uğratır üçüge, uhumcura burunlar, kavnilere haybi görür karacura kastır, sayın gün taksarın yurdiyor, arızal kanlar, uski adulan kören, omar butuver, kolaburde, uyulas vaktiste, karasol konu kanını tutar, kaybeten kurdu, karanyalı köy astır, kar yannak doğruğun, kayhan köy, karavırın kam verdi, kayhan
bu kiniye taksan Galina uğruna haydakta kurduğu bileler bilgi ay mahkamiye hüdda yürüne Allah ona Galina uğruna mene yegin hepti lişine de bir sürü akıptan ona ay mahtarma adakta Allah doğuk var üsüye dolu beni süpü üskenlik Ülele akına üstü dağını doydun durgar Jonlarga sergi gariblik üstü dağını arayınları onlara dur Onunla ülele akına Torabay bakın duramın Ona Laliven bahsediyor ki Laliven ona bahsediyor mana ay mahtarım bağlı. Петр Николаевичтің bu kadar bilebi, bu beyde manda ostoryalı turlarınca bilen bu sahacılarını onun dediği bilgi maktalından Kıbrıs'tan atarapıp Слово от составителей предоставляется заместителю директора Национального архива Республики Саха-Якутия, ответственному составителю книги Степановой Наталье Степановне, заслуженному работнику Саха-Якутия, архиву архивного дела Саха-Якутия. Добрый вечер, уважаемые участники сегодняшнего торжественного мероприятия. Позвольте мне на якутском языке приветственное слово от составителей озвучить. У вас там материальные каталагдара, мустубут, үдемалы, тактажана, күлдеогиттар. Камилы Горовна эттеди. Чакчыларын кусас жубаганы кийген калбите онда олус олох ылыннарар курдук же көпсети бар биде. Уркатындан Андрея Панальниковичка Галина Горовна үлелерин билеретиби кеничи дагы залга бига арсалы бетиган национальный архивка күлдө авария хиджибитта онда келен килен эме көпсилете уруттаганы бу единый руководитель Якутии Дени Шейбакин Ятахтута, он дал этими Андрея Панальниковна Навишка Урготтугар Колобр Тухтан, Полдана, он набияхал терли бедекини Нехурьерга, он нахудя как дело на хахакан спытым, дяхаль дахалы Тухурья Вутенна, он кира на Галина Горовна Нахарда Хайрачи, Ден Ури Кукман Гонанова, Букиниген Халахаде. Оттабиги эгере биги национальный архивиттер уркаттан даганы эти биги серияларды бу улукандар жолдорбут сахасанына сахасен народтан история арас gerçeklemleri olarak bir olakutun indiki respublika ve indiki sayılar solun durumnas bir anıga arttığın olakut ulukandar joldorbu iki hızlıgatların telinleri öyle bitti öyle sürdüğün bağlıkta olabilir olurduk nihiperen külümlü Ruskay Ammosa Karzakor Baraha Vinapurov Ivan Nikolaevich Kahiti okurduk zbornikta takkan turallar ikili tuanlarla okuyungeler taklıkları belki bilemediler onda John Bihire bilinirlikleri rahatta diyen barınattan bu anali konuna işkemeye takkanlarla diyen töhede bulağına öyle bitiger bulağına ılbadak bitiyin beni bulağına öyle kurduk boğlan taksıvıca Ленков Вячеслав Сергеевич, Андрей Васильевич, Эмуртан Ламенделов, Олаттыр кытатын ден, үләғыт тағынан үлі болла ден әмейәді, қорықтыр оранда үлі хағаламыда. Қолыбыр хеттуан ağız dokumon bu kiniге архивдік evet boldan хранилищеттен көтә бүлі біті үсек gibi әлзақ. Тоғы детаққа Aras kurdalar bitirmektir, onda kolubur kördüğünde hübde ulakan ımpıgı, çırpıgı, aras, otan elbek bilemedeleri üle, onda kolubur parametriler üle dereliğe aktını harikada
paranelişetten, ılan kotavan jarıstan, töheren bir bütçendir kolabır köstübe türelere bu kinigaha eniye var diyen ediye kanadı. O sayının etrafında bu sbornikleri tahareli bilgi nasyonel arşiv bravolardan bardan tutulan taharar, urukattan öteki iti bilgi bilenemin kolabır iki karakterden daha olan Üleliyir bollaklarına bol eder ülehitler bitin Andrei Vasilyevich, Vyacheslav Sergeyevich Kurdurcanları ben bilgini diyor eder takayan bilgini olan üçüncü kinigani bu sbornikleri onlara bol diyene diyekana doğru daha kanlı olmadıktı Türkiye çepçike bahayeti onlardan bile epitin kurduk bu avtonomiya sürüsülügar anan emiye bu manlık ulu kebitin taharıqqa diyen kaddahulüler Asput'in, urut kini tuğundan sonra kini gâbirlebete aklımızda onların taharını bilgi iti kıl horgomuzda bitiginen bu uzborlikleri taharabetinden kıl horgayın ne kadar olur. Ondan sonra tuhtağıta beyher yeşil oki Alexey Dmitrievich kini denemeye prezentasyada oldu. Emeği kedi tuğundan olan bilibetede ulağan ulu diye bitemeye bollar partiyada hoğdu bollar iti avtonomiya hılları görmeye amma sakta oyunuz kadar gitti Allah'a birden öyle resmi ki. Onun iti kurduk eden duramın tabii ki araba itepetin kurduk usbolan lelati bit. Wanna otom hamate Andrei Analikonovich o samay interelinde tanılan gibi dokümanlara ona ben etiyemete falan bu bilgi nasyonel arşiv konularında tanılan gibi derdi bu kinigara analiz kötülerinin bağırmete falan federal arşivlerge yakasılan doğum dokümanları bağları ve dikine olduğundan ületin tuğundan bağırıp bütün yıllara onlara bolu doğumda kaması bağlı heyesleri varan kötü gibi olur onda de garden muham var federal arşiv onları da iyi dağda değil kadını onun da indi götürür olur bu kinigani kenetten üstte taharare bir bollakka federal arşivler katiyen üleriye kanada diye etiyapınemeyen nada onun cebinin bu galeri oranına bilgin boy değerli bir etesütte o enerji işleri onun bak tuh kiliah mulang tatlar nah abaran dekat warna bu Andrei anali kola namis kudu kini Allah hüren katanya bu mana begini uksatan ılınlara ılınlara mana kini gabu büyük bir sirik tören onu bıraktı olarak buradan devamıya dolguyan barıgıdan idi bu tüketilen eğer bir kömürden Vyacheslav Sergeyevich Kepsiya kiniga isbaranın onlardan Igor Petrovich de Analikonovich toh ulakan kılады Respublika haydidiler killer bitin tümünün emniyeti yağı. Bahı olarak. Bu bazıdan bilgi lanlar kiniga hacı ülelesi canlar sanaların etkilerini isteyen ol kalbetten ondan bu ahbıt ona bir jongo bir Тюлегин слово предоставляется ведущему научному сотруднику Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук, кандидату исторических наук, доценту, действительному члену Академии духовности Антонову Егору Петровичу. Об Анане Егоровиче Андрееве историки, узкий круг историков раньше писал, потому что пройти мимо такого имени, например, его Гоголев Николай Антонович, который изучал историю электрификации Якутии, и в своей монографии в 1971 году он осветил его роль в строительстве первой якутской электростанции. Также Афанасий Дмитриевич Сыроватский тоже
ученый, кандидат исторических наук, который изучал историю комсомола в Якутии. Вот никак не мог пройти мимо имени Анатолия Кононовича Андреева. Вот. И также вот Иванова Анна Алексеевна, тоже кандидат исторических наук, вот, в своей довольно объемной монографии вот, его роль как председателя Совнаркома она осветила. Но понятное дело, что среди широких кругов общественности вот имя его Анатолия Кононовича Андреева вот, до сегодняшнего дня вот, было неизвестно. Вот, и благодаря вот, Галине Егоровне Атлаховой, вот, инициатору этого издания, благодаря вот, спонсорам из ЖКХ, вот, увидела свет вторая книга, посвященная вот, его сборник архивных документов, который освещает его жизнедеятельность. Вот, что касается вот, его биографии, я не буду пересказывать целиком. Вот, в предисловии там написано, вот и Наталья Степанова, замдиректора, тоже замечательную статью написала на основе архивных документов. Вообще сложился очень такой удачный коллектив, творческий коллектив в Национальном архиве. Я вот сам часто езжу по грантам, по другим вот, работам вот, в архивы России, в Москве, там, в Санкт-Петербурге, в Томске, в Новосибирске, в Магадане, в Иркутске, в других городах. И во многих архивах крупных, вот, российских архивах, там они издают два сборника архивных документов. А отличительной особенностью нашего якутского архива является то, что вот это дело поставлено на широкий поток. Вот, уже опыт выработался в течение десятилетий. Вот я, пользуясь моментом, тоже хочу поздравить коллег-архивистов, поблагодарить их за увековечение вот, имени деятелей, в том числе вот забытых деятелей, как Анатолий Кононович Андреев. Вот, Анатолий Кононович, он прошел школу вот, кружка «Юный социал-демократ». Вот об этом вот в книге как раз и идет речь. Вот, я хочу подчеркнуть роль этого кружка, из числа которого вышла добрая половина будущих членов правительства Якутской автономной республики. И вот как правильно писал в своих трудах доктор философских наук Филиппов Лазарь, вот, если бы революция не свершилась бы, революция 1917 года, то многие наши деятели, как Платон Алексеевич Стрельцов, Аюнский, как Максим Кириллович Амосов, Сидор Никифорович Барахов, Степан Максимович Аршаков, Степан Васильевич Васильев и многие-многие другие бы вот, ушли бы работать учителями. Вот, а благодаря революции они стали политическими государственными деятелями автономной республики, отцами-основателями национальной государственности. Вот. Это великое дело было совершено под руководством ссыльных большевиков Емельяна Ярославского, Сергея Женкидзе, Григория Ивановича Петровского и других сосланных в Якутии. Тоже хочу подчеркнуть их роль, потому что сейчас уже как-то менее это оценивается. Вот. А они сделали великое дело. Почему? Потому что если взять для сравнения вот Среднюю Азию, вот Ташкентский совет в период революции целиком на 100% состоял из лиц русской национальности. Не было там ни одного представителя тюркских народов. В отличие от этого, вот якутская организация представлена была уже мощной прослойкой вот, якутской интеллигенции, вот, которая после революции заняла ключевые ответственные посты вот, и в обкоме, и в совнаркоме, и в наркоматах. Вот, может быть, и по этой причине вот, гражданская война, гражданскую войну, повстанческое движение в Якутии удалось вот, нашему национальному руководству завершить вот эту братоубийственную войну, завершить мирным исходом, вот, примирением.
А, допустим, в той же Средней Азии там боевые действия, вот басмачество, ну, слово басмач в переводе переводится как бандит, вот оно продолжалось до 30-х годов. Там очень много людей погибло, по данным историков, более 300 тысяч, 300 тысяч мирных жителей погибло, коренных жителей Средней Азии. Вот в ходе революции и вот этого массового басмаческого движения. Вот поэтому мы должны ценить вот наших отцов-основателей автономной республики вот в этом плане. Что касается вот Анания Кононовича Андреева, то он сыграл очень большую роль вот, в модернизации, вот, в экономической, социокультурной. Я не буду это пересказывать, там вот, статьи вот, вы сами прочитаете. Но вот эту концепцию вот, выравнивания уровня промышленного развития регионов, прежде всего национальных окраин и центральной России, в 1920 году разработал Иосиф Виссарионович Сталин. По пунктам расписал, по 5 пунктам, о том, чтобы вот, национальные окраины, там тоже строились промышленные предприятия, электростанции, развивался транспорт, горнодобывающая промышленность и так далее. Как это сейчас модно говорить, был сформирован вот за годы советской власти ресурсный потенциал. Вот сейчас экономисты часто об этом говорят. А в отличие, вот, допустим, от ситуации, да, и в Якутии, и в других национальных окраинах Советского Союза, если вы обратите внимание на западные страны, то там проводилась кардинально противоположная политика, когда вот эти промышленные центры, они создавались в метрополиях, а в обширных многомиллионных колониях они были только поставщиками сырья. Все. Вот поэтому и в России теоретически, да, вот эти фабрики, заводы, промышленные центры можно было, и может быть даже дешевле было бы создать в центральной части России. Вот. Но политика большевиков была иная, чем вот, политика западных стран. Вот. Здесь вот большевикам ничего не мешало в теоретическом плане, они пошли по иному пути. Вот, поэтому я слишком долго не буду углубляться, да, хочу вот, завершить свое выступление, вот, что в дальнейшем вот, имена наших вот, партийно-советских деятелей, государственных, политических личностей, вот так надо вот, освещать, вот, публиковать эти документы, вот, создавать такой мощный свой национальный нарратив, вот, потому что в свое время вот, как раз вот, в западных странах вот, все народы были поделены на исторические народы и неисторические народы. Вот, как раз народы Сибири, в том числе и якутский народ, был отнесен вот, многими западными мыслителями категории неисторических народов. А вот благодаря этим трудам вот, как раз мы доказываем противоположное. И в целом, вот, завершая свое выступление, я хочу отметить, что вот наш учитель, доктор исторических наук, профессор Георгий Прокопьевич Башарин, выход каждой новой книги сравнивал с рождением нового ребенка. Вот. Радовался, по-детски радовался, искренне радовался. Вот. И я хочу вот, всех вас поздравить вот с этим событием. Спасибо. Егор Петрович бана мақтал. Егор Петрович онтон бұл саха жолын атын өтінеге өтінеге сүрін ұшуын айтып болар. Оның деге үлдағыр әмеге сетегелері бағадыңыз. Слово для доклада предоставляется главному архивисту отдела использования документов Национального архива Республики Саха-Якутия Сивцеву Вячеславу Сергеевичу. Ну, разрешите для начала поздравить всех с тем, что вот этот сборник все-таки вышел, и я должен все-таки подчеркнуть, что сборник документов – это вот особый вид издания, да?
Бывают книги, авторские работы, в которых отражается тот или иной взгляд автора, бывают исследовательские результаты исследований, монографии издаются. Вот. А сборник документов – это вот такое особое издание, которое предоставляет широкому кругу населения доступ к документам по той или иной теме без, скажем так, посещения непосредственно архива. В нашей республике это особенно важно, потому что, ну вот я по своей деятельности часто работаю в различных комиссиях жюри, в конференциях и конкурсах, в которых участвуют школьники нашей республики. И сейчас должен сказать, что исторические темы довольно популярны среди школьных исследовательских работ, и зачастую у них бывают проблемы именно с доступом к историческим источникам. Допустим, например, из вузов, которые расположены довольно далеко из Якутска, они хотят писать какие-то работы про наших исторических деятелей. Если им нужны источники, то тут у них начинаются проблемы, потому что не каждый из них ради этого готов приехать в город Якутск, преодолевать там тысячи километров, не говоря уже о вузах, которые расположены у нас на севере, на крайне. Вот. И благодаря таким книгам, если они попадут в конечном итоге в школьные библиотеки, например, да, или библиотеки районов, то, конечно, будет хорошо, если они получат доступ к таким архивным документам без необходимости посещать Якутск, преодолевать такие безумные расстояния. Вот. Ну, наш архив, уже говорили, выпускал такие сборники про наших отцов-основателей, про полковника Алексеевича Виловского, про Баратова, Мосова. И в этом году, в связи со столетием нашей республики, наш коллектив решал этот вопрос, что же нам делать дальше. Про наших первых лиц мы уже выпустили сборники документов, про полковника Алексеевича целых 2 раза издавали. И решили сделать упор на то, чтобы издавать сборники уже, так сказать, по руководителям, по государственным деятелям нашей республики второго поколения, это значит те, которые пришли уже после наших отцов-основателей. И одним из них, представителем ярким, является как раз Анатолий Николаевич Андреев. Вот. Я свое выступление, когда спросили, какая у вас будет тема, я сказал, что я назову свое выступление «Революционер и государственный деятель», потому что каждый из нас в ходе своей жизни как-то меняется, человек всегда меняется, у него идет какой-то процесс внутреннего развития. Сначала он один, потом по ходу своей деятельности он развивается, становится больше, выше. Так и Анатолий Николаевич Андреев, если посчитать документы по его биографии, если почитать его автобиографию, которую он сам написал, он там пишет о том, что начал свою деятельность как раз-таки как революционер какой-то, посещал кружок, уже Егор Петрович об этом сказал. Он сам организовывал подпольный кружок учащихся и проникся идеями марксизма тоже с самого детства. И таким образом, когда еще во время гражданской войны он создавал отряды добровольцев, красноармейцев, и таким образом он был активным участником боевых действий в гражданской войне и был профессиональным революционером. Однако, когда установилась советская власть, была образована Якутская автономная республика, возникла потребность в руководителях. И, соответственно, Анатолий Николаевич в 1926 году в Москве в коммунистическом университете проучился, чтобы, с одной стороны, тогда такое время было, требование к руководителям было такое, чтобы они были как-то политически подкованы, но и в то же время там учили все-таки и управленческим неким навыкам. И таким образом, в очередной период своей жизни Анатолий Николаевич у нас развивается и становится уже управленцем и государственным деятелем. В 1929 году он становится председателем Якутского центрального исполнительного комитета. Если посмотреть эти протоколы, которые тоже включены в этот сборник, протоколы заседаний ЯЦИ, там становится понятно, что в тот период работали над огромным количеством основополагающих вопросов развития нашей республики. Это территориальные вопросы,
вопросы изучения Республики Саха-Якутия. Тогда здесь работала экспедиция Академии наук всесоюзной, тоже в этих протоколах освещается. И когда вся страна, наш Советский Союз, в 30-м году, 28 по 31 год, становится на путь индустриализации, вот Анатолий Кононович сам как-то, видимо, пришел к мысли, что поскольку не хватает кадров в нашей республике, чтобы активно вписаться в этот большой процесс, да, индустриализации, он сам в заявлении написал, что хочет тоже сделать свой собственный вклад в это дело, и не только как руководителя, который, значит, заседает, да, но и в качестве специалиста, и хочет получить образование. И таким образом, в 1931 году он поехал в Москву учиться в Всесоюзный университет, получил образование, об этом уже говорили, и, приехав, активно начинает работу уже в этой сфере. Сначала в качестве директора Центральной электростанции Якутской, а потом уже в качестве народного комиссара жилищно-коммунального хозяйства. Об этом тоже протоколы, переписки, заявления, вот все это включено тоже в этот сборник, и поэтому, надеюсь, весь его жизненный путь, процесс его трансформации, развития вы сможете увидеть как-то вот. Надеюсь, что наш сборник отразил этот процесс, и надеюсь, что портрет Анатолия Егоровича Андреева как человека, как революционера и как государственного деятеля был успешно отражен в нашем сборнике. И еще хочу поблагодарить тоже свой коллектив Национального архива за то, что мы сколотили такую команду, да, творческую. И хочу поблагодарить всех тоже за внимание. Спасибо. Махтал Вячеславу Сергеевичу. Сейчас слово предоставляется сопредседателю правления Союза писателей России, заместителю председателя общества Лаоцзы при Госсовете Китайской Народной Республики, вице-президенту Академии Духовности Республики Саха-Якутия, народному писателю Якутии Николаю Алексеевичу Лудинову. Мне понравились вот акцент выступления Антонова Егора Петровича о роли личности в истории. Роль личности в истории часто оставалась как-то недостаточно оцененной. И у нас было долгое время царило убеждение, основанное на партийных установках, что незаменимой личности нет, что человека можно всегда заменить другим человеком. И это, конечно, оказалось, когда мы изучаем ближайшую нашу историю, оказывается, это не совсем так. Оказывается, многие личности незаменимы, многие поколения остаются незаменимыми. Я хочу сказать о том, что первое поколение якутских руководителей – это выдающееся поколение, которое объединяло выдающихся личностей. И сегодняшнее наше благополучие, которое не замечается нами, которое воспринимается как естественное, само собой разумеется, зависит именно от деятельности вот этих незаурядных личностей. Это
действует до сегодняшнего нашего времени. В 90-х годах был, конечно, большой развал, когда Советский Союз распался. Многие республики, похожие на нас, они совершенно были, все производство, вся жизнь была дезорганизована. Они остались в очень трудном положении. Наши же ближайшие соседи, национальные республики, они... И все это потому, что не нашлось достойных руководителей. Были назначены в качестве руководителей случайные люди, отчасти. И в это трудное время они вместо того, чтобы развиваться, они были отброшены на десятилетия. Это сегодня. Якутия, мы живем в страшное время, мы сами не замечаем. Здесь жить нельзя. Здесь строить бизнес нельзя. Все убыточно. Тут надо проявлять нечеловеческие усилия, чтобы обогреть эту страну. Но ведь мы оказались, конечно, не бравируя, мы оказались в лучшем положении, чем наши соседи. И благодаря личностям руководителей. Я хочу назвать 3 руководителей, которые совершили выдающиеся деяния, и благодаря которым мы очень много имеем. Это Гавриил Иосифович Селяев, это Михаил Ефимович Николаев, это Вячеслав Анатольевич Штуров. Это люди, с которыми мы часто общаемся, часто с очень какой-то даже обидой говорят. Вот почему у вас вот такие руководители? А почему у нас нет таких руководителей? Хотя бы одного, хотя бы кого-то похожего. Почему мы вот из-за этого столько потеряли? Почему мы живем хуже вас намного? Хотя у нас условия жизни намного легче. Ну что тут такое? Ничего нельзя на это ответить. Вот эти личности, действительно выдающиеся личности, совершили очень много. А если вдуматься, откуда они взялись, вот эти личности? А это они взялись от того, что до них первые руководители нашей республики, 100 лет назад, когда начиналась республика, вот это было поколение выдающихся личностей. И среди них Ананий Кононович Андреев. Вот Аюмский Самосов и Сидор Барахов. А потом особенно хочу подчеркнуть Илья Егорович Гнабуров. Выдающиеся личности. Почти забытая личность. Первый секретарь в самое трудное время. И вот в эти дни об этих личностях созданы фильмы, созданы вот книги, вышли. Вот об Анании Кононовиче Андрееве. Удивительно то, что мне очень приятно
Баснаев Петр Николаевич, близкий родственник его. Я не знаю от чего. Вот мне нравится этот человек, и все. 10 лет проходит, 20 лет, я вижу 30 лет, 40 лет, почти 50 лет я его вижу молодым актером. Но некогда посидеть, поговорить. Его незауряднейшая жена Матрена ушла из жизни. Тоже незауряднейшая женщина. И очень приятно, что они, оказывается, вот с одного города. Вот комплементарное отношение к человеку. Это удивительно. Откуда это дается, не пойму. Вот оказывается почему. Мне сегодня крайне приятно узнать об этом. Только здесь я узнал об этом родственнике. И вот я бы очень хотел, чтобы молодые люди, молодые исследователи, которых сегодня никто не знает, они запомнили бы мои слова. Опять об оценке этих личностей, о роли этих личностей, о том, что наш народ, живя в таких невыносимо тяжелых условиях, создал какое-то подобие благоустроенной жизни на этой жуткой земле. Благодаря даже при нынешних возможностях все равно тяжело. В Москву приезжаешь с таким восхищением расспрашивает про нашу роду, про наш образ жизни. И для нас это как бы естественно, но мы должны обращать внимание, что именно вот надо же, Анатолий Николаевич совершенно молодым человеком в 30-х годах специально поехал учиться и выбрал специальность, вот самую, одну из самых удобных для нас, для бытия. И ведь все это было поставлено на грамотной основе. А сколько он спас этим самым своими грамотными решениями, заложил корни многих дел. И все это не замечается. Думается, что как, это естественно, как бы, но ничего подобного. Поэтому, дорогие мои, очень хороший день сегодня. Вот таких личностях, как Анатолий Николаевич Андреев, мы должны вовремя ценить. Потому что с этим, с верной оценкой таких личностей зависит наше будущее. Ведь почему у меня вот пристрастие, почему у нас нету хотя бы одного такого руководителя, который у вас ряд таких? А откуда они выросли, эти личности? И вот именно на плечах вот этих первых выдающихся личностей им была обрисована поведенческая линия. Именно после таких руководителей они избрали путь служения своему народу. Честность, преданность, до самопожертвования, до жертвеннического служения. Это самое выгодное.
Власть поменялась, но этот принцип остается. Остается этот принцип. И этот принцип вечен. Я очень хочу, чтобы молодые люди это поняли. И я боюсь, что через 100 лет будут нам завидовать или нет. Это зависит от того, чтобы мы вовремя точно оценили роль таких личностей, как Ананий Андреев. Спасибо. Олық жағын коммунальный қайыстырдың техникумын устужонлары кәлін орылылар. Онынша бұл бейгі үтір жомын тылын өйін сызғы борбаға түйербәккәғін бұл қойдудығар үйе саз тұғары өйді ғаны жар күрдікіна қатан кебейін. Де нақтал болықтың Николай Алексеевич жақтар әйге әмел білек достан Эдергерлі бір сүр монгол әйгеден әрі болбаққа біліңге кәмге ам дойдуға біге сақаланған олық самай эдергерлі ағын оңықтар бұқа бары ұмсырар манды бәрім сурьячылар бұд біліңге кәмге. Крупный писатель современности с мировым именем Кидай Миран ам дойду арас оқтырыр. Тылбақтары тұрамды. Өте дөбіл бақтал болықты. Мне неудобно вас слышать такие слова, обычно говорят после. Немножко подождать, а потом еще подождать. Почему? А вдруг этот старый хрен оживет? Поэтому для надежности подождать, а потом можно и похвалить. Шучу я. Мақтал болықты Николай Алексеевичке өте дөбіл өтіспітті Бараньевич. Слово предоставляется исполняющему обязанности генерального директора государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха-Якутия» Корякину Александру Ивановичу. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Сегодня 21 декабря, такой знаковый день равноденствия. И сегодня вот в таком тоже значимом месте, в историческом зале Национальной библиотеки нашей республики, мы участвуем в презентации книги Ананий Николаевич Андреев. Данная книга, мы знаем, издана совместно с Национальным архивом. Сегодня очень интересные были вот выступления. Глубоко символично, что эта книга о жизни и деятельности крупного государственного и общественно-политического деятеля нашей республики Ананий Николаевич Андреев, основанная на архивных документах, вышла в юбилейный год столетия Якутской ССР и канун 90-летия образования Народного комиссариата коммунального хозяйства Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Я от себя лично, от нашего многотысячного коллектива ГУП ЖКХ Республики Саха-Якутия выражаю огромную благодарность составителям книги Наталье Степановне Степановой, заместитель директора Национального архива Республики, главный архивариус отдела документов Вячеслав Сергеевич Сиевцев, Андрей Васильевич Казаев, главный архивист отдела использования документов, Егор Петрович Антонов, ведущий научный сотрудник отдела истории и архивских исследований. Вообще тоже очень интересно было послушать. Ну и самая наша большая признательность инициатору сохранения и увековечения памяти Анания Николаевича Андреева. Это наш большой энтузиаст, это наш большой друг, заведующий музеем ЖКХ имени Андреева Галине Егоровне Орлахова. История становления и развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства напрямую связана с именем Анания Николаевича
Никонович прожил короткую, но яркую жизнь, успев много сделать для родной Якутии. Был первым из якутов, кому удалось получить высшее образование инженера-теплоэнергетика в Москве. Находился на ответственных и высоких постах. Председатель ЦИК и Совета народных комиссаров Якутской ССР. Первый нарком якутян жилищно-коммунального хозяйства ЯССР. Директор Якутской центральной электростанции. Председатель Якутского городского исполкома. К сожалению, как и многие в те спокойные времена, выдающие якутяне того времени, он был репрессирован. Но в 1956 году был реабилитирован посмертно Президиумом Верховного суда ЯССР. Нашим предприятием совместно с Татинским улусом, сегодня вот Михаил Александрович лично сидит, все это он помнит, начиная с 2011 года была проведена и проводится в настоящее время работа по увековечению доброй памяти Анна Никоновича. В настоящее время совместно с вами, уважаемые татинцы, в Татинском улусе развернулся целый музейный комплекс ЖКХ, который сегодня включает в себя музей в здании Татинского филиала, мемориал первому наркому ЖКХ Андрееву в местности Буганахтах, сквер Анна Никоновича в местности Куанарыта. Также начато строительство отдельного здания Республиканского музея имени первого наркома ЖКХ Андреева в селе Ритокёр. Уже стоит готовое здание. Сегодня есть проект, который мы совместно со всеми коллегами, ресурсниками, людьми, которые так или иначе относятся к коммунальной отрасли, имеем планы построить, завершить. Также учреждена именная стипендия наркома, которая ежегодно в сентябре вручается студентам из Татинского вуза, обучающимся в высших учебных заведениях по техническим дисциплинам. В прошедшем 2021 году, в год 120-летия Анны Никоновича, нами совместно с Министерством ЖКХ энергетики и другими организациями республики проведены юбилейные мероприятия, во время которых подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по созданию и строительству республиканского музея, то, что я вот выше озвучил. Для работников нашего предприятия стало доброй традицией чтить память наркома коммунального хозяйства Анани Никоновича Андреева на его родной земле. Ежегодно мы встречаемся в день рождения с директорами со всей республики наших филиалов, выезжаем и даем дань памяти. Это уже наша традиция, которую мы намерены поддерживать и продолжать. Анна Никонович остается примером несгибаемого духа, трудолюбия и большого желания помогать людям. Важно сохранить и увековечить имя выдающегося якутянина, внесшего огромный вклад в развитие и процветание родного края и отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Жилищно-коммунальное хозяйство, как вот Владимир Васильевич отметил, как вы сказали, такой суровый, мягко говоря, суровый край, который требует больших сил, чтобы здесь создать условия для жизни. Желаю всем добра, здоровья, бодрости духа и благополучия. Дорогие друзья, разрешите вручить республиканские награды и награды ГУП ЖКХ Республики Саха-Якутия. За огромный личный вклад в увековечивание памяти крупного государственного и общественного политического деятеля Якутии Анани Никоновича Андреева и в связи со столетием Якутской АСР наградить юбилейным знаком Республики Саха-Якутия 100 лет Якутской ССР Орлахову Галину Егоровну, заведующую Республиканским музеем жилищно-коммунального хозяйства имени Анани Никоновича Андреева. Юбилейный знак Республики Саха-Якутия 100 лет Якутской ССР. Давайте похлопаем еще раз, дорогие друзья, поздравим Галину Егоровну заслуженной наградой.
Андреева, видного государственного деятеля, народного комиссара коммунального хозяйства Якутской ССР, и в связи со столетием Якутской ССР почетная грамота ГУП жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха-Якутия вручается Казаеву Андрею Васильевичу, главному архивисту отдела использования документов Национального архива Республики Саха-Якутия. Объявляется благодарность ГУП жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха-Якутия Степановой Наталье Степановне, заместителю директора Национального архива Республики Саха-Якутия. Благодарность ГУП жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха-Якутия вручается Антонову Егору Петровичу, ведущему научному сотруднику отдела истории арктических исследований проблем малочисленных народов Северо-Сибирского отделения Российской академии наук, кандидату исторических наук, доценту. И на память нашим замечательным работникам архива мы вручаем вот такие тоже чароны с именной надписью на память о нашей совместной замечательной работе по такому событию, вечной памяти Анны Николаевича Андреева. Давайте еще раз поблагодарим работников Национального архива. И коллектив Национального архива Республики Саха-Якутия. Билген күн бүгін бұл ақсаны бір күніген тартылуға көріптемде 110 жылын тартылуғар біледен бола тұрар. Оның өсі бүгін тарталары дегеме әғізделерін бұл тарты билеттен бүгін жоқсоғын нәйлеген муниципальный тербілі бағылыға Петр Егорович Захаров айырынан кәлді. Яның бағалықта Дорогие друзья, от имени всех жителей Жусугонского наследия Тактического вуза позвольте поздравить с выходом новой книги, посвященного жизни и деятельности Анны Николаевича Андреева. Мен бүгін маңына таққанмын кәпші-кәпшәнімден жоқсоғын онына жоқсоғын жоғын маңына жона ден. Көрмебеге история түн бұлырғыттан селестері мұттанан тиенкелер нәйлеп болып. Мұндай бейгі білген олырышы бүтін оқытын барағай батылылар кәлендер түріттен, олық суян, хай-хаттен, ақан аймағын тәнеден, олымтон ол кәнне кәрекән ойын кәлен жоқсоқтыры өскетен олың келім батылыттан ауыр. Алтыны өйвончы күнігер бұл кәндеке батсапын әр көзге тартқаныр болла, үйбе үш айын болдырын Головинден бойы ода кыргыны дүрбітелен. Жол үйбе үш айын болдырын егер білге түріктер бет, кумағы бұнчақы оны чынчықықсы кейептен кейрен Ола бәді бұл сақа 10 күн кәшкені тұғылар бігеге 39 түн бұлырғы өбігілер 5 сағаттан оларан асып жоңы қая бағарып сақын күн кәддиш кемін айы бұманлық жоны нұрол тұғылар, нұролтаран тұғылар бір өйіне санаған тұрар жоны етен етектер тағарар нәхилектен бейі болар өтіпетті ден әме ақтыр. Бүгін кәпсетер бейгі күнді кейбет аңайы болу шеңдіне Әші, үрібүйше, бола дәлегіне, жоқсоғын селеттен олдықтан төрән өскен тақсыбыта Боғдырышқа ұлыс құлыбалара бұрақты енеге олатыр Егор Дмитриевич Николаев Первойлық тұрды. Егор Дмитриевич Николаев бары бұл отырсағы өрбітер әрекені Александр III Ирақтағы коронацияда тігінчалы сөз алғаны сыллаққа дие сылжан. Записка Якутском крайіне дүбді олыған тұрырсыны тұрырсан Хақам ұғын кәскені тұғынан көрдіген тұрырдар.
Onu kurduk, etrafına kendi buraya Егор Дмитриевич II Boğaturus'u ulus kulbatından veriyor olan. Bu 1912 yıllarda Boğaturus'u ulus araştırdık, Boğaturus'u ulustan taatlı olduğundan ulus olan araştırdılar. Bir süydü köprü çübeleştir, kendinden atletisi. Jonta bugün bilgi süy suansıl taatlılar ve yetiri pollaklarında ağımına yokulu babı yok soğan keyte Ivan Alexeyevich Kolokowski oynuyorlar uyma. Ola bete böyle bir işin ne kadar kelimlerge bu çok soğan nehliğe Jonu Sergen'e töretön bu eşkeler taharım. Jonta böyle tölemine öyle bir şey niyetler hem eski balası oturduğundan anani koluna uyakıtta kimlikte serge bu bir nehli kötüren veşkan taksımut olatlar. Saha bastıkın orada da Gorbaçevskaya armiyatin halaybır Yesikten kuruşuğu baykalavı ıstırodu kıtta Yesik nağıradın, tösken yıllar nağıradın ılbır Georgi Fyodorovich Sipsetken uğulçulak vallahi. Saha Abdülhamid Respublika eş yılağınlar kolundan ürünlerdi. Saha kim bu bardır hamayatın bastıkı presidentlerinden ürünlerdi. Tartı oğun sorusutun ürünlerdi. Roman Fyodorovich Kolokowski diyen eripir eşerinden Banani kullanışta akıtta emi tenge bir yıl kalamur. Eripir eşeri dige tınıravattan bulas dige tınıravattan ülpüteni bir. Ündar tavukay kihilâdi. Hülbana oğlu Hülber altta ereşağıgar ülpü. Moskvaga Ulaqan veraktan verene baran ısılcan gражданской серигі бұл бағыттан онтон үрітті бәтәк. Кенені көміргі балатыған ойынысқа хүттен Улaqan ақты құтырқан тылларынан абыр Бағала Степановыз Гагарин ден олла деп. Бұл республикабет тұғылар үрелерге қамнауы. Ол да кәнеттен бұт аттылым националистер атырық бітініне Ürüne xamnan, pötten şöyle bu anda Respublika saydılar. Doğuya karıştı oğluktan kiran var getiler ürüne diğer ürüne yıllar bu. Sahası doğuya karıştı bunlar komun sol diye açıda. Pyotr Егорович Kolokowski diyen kehilardı. Ya da Onda bu bir neyle kol var ataka bu halaya çehalam töktün etti. Onda sakalardan soğutak Alban atvardan doları kabaleri Dmitri Ananovich Petrov diyen Hüdda Allah'ın bayıvoy oğul kendisi hakalarını ağırtap bu dörgün töpün bulganına valide atır. Aspı sıllah'a süs sağlığı. Nikita Vasilyevich Kuzmin öz korsunun himmeterine Pyotr Konstantinovich Aronakov ondan taksa Alban atvardan öz stipendlerin kavaliyerler onu güzelbek orada kavaliyerler bu bilgi nehirlikte tören özkan tasıldı. Bu jonlar vaxtı düselitin kıttılı aktarını yeteten galini uğramına aspı sıllah'a bilgi tığınaklı tukarı, bilgi ödüyüpü tukarı kendiler tığınaklar diye hükkan olağan istirajeske soltalar kendini bilgi nehirlikte ona tahip. Yadamlar gün bugün bu Rusya kömüşkeller bulutular, doyduğu tuha diyen Turuk'tan bulutular, bilgi suvereniyeti tuğular, arka doyduğu kapitalıktan başkolunu tuğular, ondan taksa o Ukrayna'ya bilgen bütün istedik doğrusu olur. Bu büyük bilgilerdi. O eğitimin üddük sınıftan, tırbanattan duranın ediyetin varabın. Bu saha Respublika'da tösüsler, dakika tösüsler durumduğunda 5 munisipalin tekliği var pollarına. Olardan bir hakkı onun istoriyeti direkt sulu yıkanlar bu uğulupçular dönüyor. Ulu bölüyökleri bastır patriotları yıkan daha bu Josoğun eğleyin Jonu Serget'ini atattan. Bu yürüler ötükenler ötüyökününen. Anayın konuda işbet sırtı kağıda össü dillen, össü soluğun ben diyemene taksam bir bitinen söyakta ben sügüriyen duran, tonosta ben tonkoyan duran. Bu kini yağı ürelebit. Anayın konuda bir sırtı kağıdını ötetiği mümkün kılatların bilgiler bir canlar barqa maqtalbın diyekten buluqtudur. Devamlı ulusput, ağa bağlığın, ulus saltatın, nağaradıların tükenden toğaran tuttarap olunlar.
Благодарность главы муниципального района Татинский УЛУС объявляется Никулину Михаилу Гаврильевичу, председателю Объединенной территориальной профсоюзной организации ГУП ЖКХ Республики Саха-Якутия, за вклад в увековечение имени Анания Павловича Андреева. Благодарность главы муниципального района Татинский УЛУС объявляется Антонову Егору Петровичу, ведущему научному сотруднику отдела истории и арктических исследований Института малочисленных народов Севера. Благодарность главы муниципального района Татинский УЛУС объявляется Степановой Наталье Степановне, заместителю директора по своей деятельности Национального архива Республики Саха-Якутия. Такая же благодарность является Казаеву Андрею Васильевичу, главному архивисту отдела использования документов Национального архива Республики Саха-Якутия. Вячеслав Сергеевич Волченко. Yoluna kötü oldu. Bu ürünler tükenler kamsağını iler sağlam, törötör. Ekatırıcı o bir sınavdan sıvıtın hırpılakka tuttun, doğru vuran karşıdakka canıhan tuturan jarıktana bir gündü bir dödülaklı galine oranla nehirek canı şirketine atıttan yören kötü turan gayette orkutun tuttaran tutan. Kelen yer sargılar sana salınan itilik istiğindeki süreklilikten Sürekten ben sübürüyen turan tomoğusta ben tonkuyen turan kolcukta ben konkuyen turan yetçakta ben yağayet turan hiç süreklilikten evet eden olsun. Bizden önce hadi içiye kelime İlla hayla uyuya muhtella kunus kaz bay talın olup toskaldın du. Az bildiği yolunu sergibede penin bulduğunlar du. Çeken çeldik sıl diyelim. Sayağa sanabıdı, hargıda havullan istin, ütüyor sanabıdı yönükten istin. Eğer sanabıdı erkeğe durdun, keşkillah hanaları kemeten insan. Bay bay. Buranı abde oldu. Mahtal Pетрович. Je 2016-га bu Галина Горовна Масретиегенин оңороргар биге Сергей Егорович Анисимовтын bu халага кенигебден сүрөктөн турат. Бирге Галина Горовнанын үлелехинде bu кенигенин күн сыртын көтөрүптүрө. Онун же билген bu эйеге Сергей Егорович Анисимовга слово предоставляется председателю Якутской республиканской организации Общероссийского профсоюза жизнеобеспечения Анисимову Сергею Егоровичу. Общем, это ayaklarım kurup olur. Derinlik koruyor. Ancak üçüncük ettik. Daha güçlü prezentasyonda 16 havalık oda bir önde olan açılıyor. Ben çok kurduk. Kıra sanatı, kalanlarında dream olanı görüyor olan. Hüdde olan dostlar, hüdde olan prezentasyon, bu kostüm kurduğlar. Telefonu ben alırım hüdde'den gördüm, şahtım. Tolkurdu bu havalan 11 yıllarda havalı bilir diye. Hüdde manlık kıraktan sağlanma diye. Değil.
Öyle oldu. Doktorun faktörünün gayına grubuna. On Alexey Alexeyevich Sokturgan tiyanka bittire. Onda men koşmakiyle olunca kefşer girim bittire. Tabii ne bildim. Nicenalıki girer yani. Doktor doktor tiyamadan daha bakan daha derin gibi. Begi tasarımdan bari böyle bari diyemet. Nicenalıki girim bence oldu. Baştan bir yüzden bina direktörü istifa ediyor ilgiye gibi. Bakın o keyfinden semete. Onu girin bazı oldan manyaktan ya bu yandır bulandıra çoğaltım buraya bağırdı. Onu ya hatta kadın ülkeleri bittiğin kefşeden kıramadı kuru kuput. Ondan sonra bu meyve bir okudum dikeran ülkelerden gördüğüm kara kiliye tarafı var kuput. Onu da battı. Onu testileri orada. Ondan sonra bu hüdde Allah'ın kamçılarını sağlamı da ondan bir insanın karşısında gittin dağını bir dağını yani yeterli sıralıydı. Bu bilgi vahşi Allah'ın maçoğun bu жизнь kadar katılagımına terette bu jıka başti hatta bir öğretin hatta bu İsrail'in Respublika'nın niyetlerin batı hakem olarak yürüttü bu hatta. Hatta o bir yeterli bu ya köyünü halayan olarak yürüttü bu. Köyünü tutan olarak yürüttü, köyünü muhalan olarak yürüttü. Cinniyati hepti. O kurtulca bu ulgarda yürüttü ya bu yolda olan gelir. O çoğu ideyi gördüğünde. Tuğ ideyi itibar etti. Hatta kanal yolunda tüktümü yakacak. Hatta kanal yakacak bu yolda çoğu bir verip onu tataklayın dedi. Dar bu hafta değil dedi. Ondan sonra Riyo verildiğinden bir montan çekiyor. Onda Allah'ın bu yolun tümür gece bir cinler bu mevcut kıymet o taşıdık kıymet ben mevcut narkomun bir kulaklık var dedi. Namedi. Manda yolun bu yoğun diye manda yolun sigorta yoğun diye kendine bilgi öğretim bu mevcut o taşıdığın öğretim ondan sonra iskola. Yol tohtamı bu ülkede Allah'ın terette bu manhütte bu otorbita olarak taşlar bu egi hütte Allah'ın bir köyünü batı salan otorbilen ülketlerinde keşiklerini alıp tuttular. Onlar için ayaklar. Bu Nikola'nın şiirisi natiye nam konuya gidip bir yemeye başladı. Kamen şöyle bu tebet salayışta olur. Onun için o otor barıca iki doğru bilenler onu biliyor bu. İslam bağlayış bu hanım niştebişinde bir yaptın bu kamsağını yövde, yövde. Onun önünde Allah'ın münyağı kilden durur. O münyakatı hürbü bir hılda katakabı biyeme, bagajine görümde lakabı, yoklama taksamı, getir görüşte katakabı münyaktan durur. O münyaktan bu keyiftin ösük güçke yakayın diyen onda bu kini tümüyle takamda üstüherde kılacaktaktın. Onun gibi kiniye takarım onun keşekliği ben uçağı alımında. Bana olarak da onun üstünde horon direkteder. Öyle yaptı deyin diye uçağı keşekliği var burada. Onun bullattı bu übleğinin cebini bu uçağı hüdde olan terette meğarda. Öyle kiniye takarı hüdde ustuk. O demek kiniye hüdde bu. Kiniye privilyota gidin karşılıkta da şu evet. Onun bullattın menzana varın hen balayı tahminalar bulukta. Onun egzempleri de onun üç egzempleri şöy. Onun da bu bir hüddan görevet bu mandık mülahadeler gönder bu bir giyibit. Bir hama ikiyen tuttar bu indiki köyün giyibit bullar. Yaka bu ananik bulunmuş bu ülelevite onun buta kini köyler bir kritik bir malzemesi namut bir gitti hayatı. Öyle yapıda bu oturur, bu otur var bir yine yok takıt. Bu müziği hangi bir tarih takıt oldu. Bu müziği atağa turbat ağda bütün meraketine Bettara hoş olacağını olan müziği bu yübüleyi göster. Bu kadanın konusu yübüleyi göster. Şu süpü yasağı, bir balta Allah'ta. Olak çarşı öten, ülkeyi görge diyen büyük asırbül. Ve çok göçü bitiren var, bu süpü bu onda onlar yine kadar diyentekin müstarak müziği ürünlerin diyen edipim var o. Halayaçlarga. Resadır olayı. Dolayısıyla onu götür bir hafta akın diyanı. Dolayısıyla bu anlamın bu oduktan takkar bile. Şimdi bu dene kayakta olur. Otatıyor. Onda o diğer onçuluk halayı batman olduğu bu rıkada. Onu tıpamana gelen bu
министрлигтен келген выбордынан кәдеге кірдіңдер маршрут өттерден бұттыра. Онтан да бұл бейбол бирілтен ағылан бұл білаға үлелестебет. Онда бір мақтанем еті бұл. Виталий Семеновичка, Михаил Гавришка, оны чөккөйті көйдендер, өсті диригетендер, бұлақындарындар, өсті шөлдегі аяндатандар бұл. Күрді ашу екенігені, бұл сүйісін кәдақыбыта әмен ашу. Олық оруғына ұспендан, поезд подмошкетарыстан тақыбыты тағасты. Олақ аяқын қалды деді бұтыр. Бұл ені мен жағада олған сетейі, бұл өйді үшу екенігені, бұл өйді үшу есін кәдақыбыты. Барыты мақтанем бар. Ол көрді бұл, мен әттімені құрмыдым айны, нұрчыл ұрмыдым, онда Аллахты сақалы, ұлда ғашта, сақалы жолы тағаттылар, бағаяндар, сақалы жағын, тоғын. Нұрчылыға тақыды хатаны шөдек түлгі тепте оқыдық бұн, әлбақы шөйт ұлда ғашындар хақырындар тегерәттері. Онда Аллах әкәргелі оларыныр көйен бір әдет, қаттағада тоқабат тезірі. Олайым олдағыны жа, Ödyan gördüğümüz bir kumanda belgeleri gidip gönder. Onda tabii ben bu Cenevre Spişen'e tekrar profesyonel atatan, kineklerin atatan. O arşivler tekrar bu antolog Egor Petroşka bu kine kurup bir bu kine yurttaşı devrimde bu aslında kinegen oluştuğunda projenin Allah'ına kinege olurdu. Evet, tahminen kıyafet olan Oran kaçta tahılın tümaktan kaçta var. Onun bu ödde olan bile onu ki kapşigitten isten avram bir mandalya. Dostpa öyle davrananlar bu mekanik teknik bir haftaca hatta atın. Teori Allah'ına ve hüdan eğitim görevit. Ödde arda obotulavut toyda böyle na bay biliyaktık na ödde kapşigit atın kapşigit diye kapşigit tarafında kapşigit. Olayın diye mandalya medya bu prezentasyonun olsun olsaktı diye var. Na YouTube var da terehane de şu evet. Onu tabi galinde vurulunca itek bittirin vurduk. Yıtıran varan ipattaka gibi var. Allah halayatçı da buradan Bağlık'tan da var. Hereket olarak da beyin onda. Guptara Allah şeydayken tutup oldukların yok bu da böyle bir batın sanattan, ottan, gösten buyuran balağından kekenette terehane yapıyor. Она никого не говорит, постоянно говорит. Когда я не алхамдулилlah, барутун диматор, барутун коммуникатор, да, алхамдулилlah, иритатор бunda. Отогота өссө, то бүгүн улаатта келген. Өссө хайында. Онан жабар өтөр, да, келин мактал жакка бу эттираптарында мен актыптым. Мен бу вопрос жагаты. Мен бу жагат эжемде мен Karalan karaktın havalarında bu faaliyeti daha bir tarihsel işittim devlet gerektir bulandı. Kamaska gene aldı. Bilemem de. Bunları değil, bunları değil. Allah liyada verilitten aldı bu. Faaliyeti daha günleri havuz kararı burada kamaska diyebilir. Uskulta otur oldu kaçtanmıyor. Ondan bunları da çetindir. Karatel olur heyden bir mandık kurtarır. Kapsatılırken kapsatılan baksa diyebilir. Толком барам мандык директор научный бе, конечно, каяватапты. Толком барам билген бу туган эгиттер на өттү. Бу мандык шөйдек презентацияда бар букуттар на шөйдөлөр пикеттен. Осудан мен билген эреден бу ананы иконада биш, бу 5 эгер турар кийди. 5 таппай. Бетин үлләвләрдән, бете бу дугалаштардан, кыгыдан Haydetinden yine Allah öte dört kere öldürür belkinin öldüren hebedegen bağırıp duranın Allah iki toğu versiyonu geçen bir project içine parçaş kalan üç kat ağır büyümlerine yıkılmayı çocuk teriyen ete toğ par seri geteren de mehir görüş Allah tiyatın ondan şu bir esnaya kadar Allah şöydük sesle şöydük Omurkan adı yeter yakın adı Allah kata bukan kerja guna tinggal Allah tu. Baik orang ini betul mengerti bahasan Дорогие друзья, за высокие достижения в
труде существенный вклад в развитие народного хозяйства Республики Саха-Якутия и в связи со столетием Якутской ССР наградить медалью Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия за доблестный труд Орлахову Галину Егоровну, заведующую Республиканским музеем жилищно-коммунального хозяйства имени Андреева. Большая награда Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия вручает Сергей Григорьевич Анисимов за доблестный труд. И фото на память, конечно, тоже. До конца доведет это никто. Мақталуын Сергей Егоровичка өте бүттә кәсіпкерлер дені етер бұл Анна Николаевич Андреевнан сетімнен білімге олым жағын коммунальный қайыстатын сайдыдым. Оларда әйгі үләғын республикалықтар үләғын бағытта үйететіндер олаған музейе индігіден тұтылымнағына отты тоқ бар коммунальный қайыстыға үлеті қымнаға ұрым қайтып көтіргенсе оны үйететіндер. Күнді доктор бүгін Жокускайда тартым сүйттен Российская Федерация бүтүріне Саха Республикатын народная артыға Сергей Афанасьевич Зверев кыл ола атының национальный олимпиаданы артыға Афанасий Дмитриевич, пожалуйста, Так, помогительно, добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Я никогда не говорил с трибуны, я только танцевал на сцене. А сейчас совсем другая атмосфера. Вот вы так хорошо говорите о моего земляка Татинского улуса, по-русскому. Он был я в Татинском общественном организации культуре отвечаю. Обычно мы театральные люди. У нас не идет как у меня, да? У вас очень хорошо, очень оригинально идет. Конечно, там-то Джонун Тухнан Эльпахым Шугай Хиттим, да? Там-то урок Москвага тағаны үйрек қылбаттар етіп, үйректігім бәр Москвага үйректігім. Onun bunlar bakışığı bu konuda yine tiyatroları, kültürü biletlerin kayga. Bu bugünkü kilgere gelenmin spesialini megen bakıyaga bitire paragın jebitire gelenmin bu ananin konuşan Andreev tuğunan biyolog bu ederi çatırdı. Ben altın sastağında bacağımızdaüşüyedik bir dertten даже испер olmayan adam. Onda bakışığı kilgere takmadıktan yürüdüm. Tatlıları Urukut'tan daha ulu canlı bir silahı dolayısıyla da no şıkıhat tüge hami Allah'a bu nadala o put göspü bu put karput barda var bir duydular tuğnamanı bir şüge kidigen takılıktan soğuydum onu yürüdüm manlık canları yolunu vakınadı nar artısları kaykadı avucunlar köstüben sildiğinler bacak bak üleni kamnahı sakayga bacak tımını duyduga kodu duyduga taharlıkları üleliye bitterigen össe tatlı giydi represiyalarında onu istiyorlar bu bugün doyuttur bu amanlar tıl ettiler hayatlar ondan geri oldum. Bugün bu kehimin kahanlığı mekanizmi görüyordu. İti kollegalarım Petr Nikolaevich, Nikolay Afanasyevich da Sardanalar bu Valentina Allah'ın barınalar. Даже bu çok soğun bağlılar. Ben geldiğimde telefona gazetedim. Kendi olaraktan daha yürüdüm. Onunla beğenmedim şu bir dediler bunlar.
Анисия Кирилловна, бартын көрдüm бүгін, кенен татты бартын көрдüm бүгін. Даже вот ученицу 17 школы я сегодня увидел. Вот она здесь студентка. Столько, оказывается, надо знать нам о своих земляков, о своих якутян. Поэтому позвольте от Тартинского общественной организации, от Владимира Владимировича Аржакова, мы, от тартинцев, которые живем в Якутске, вручаем благодарственное письмо Галине Егоровне. Что она меня, например, очень просто встретила. Я бываю на презентации, да? Она прямо так культурно, эстетически так красиво. Люди столько, оказывается, пишут о своих земляков. Спасибо большое за приглашение. И поздравляю. Я почетный гражданин Тартинского Луса, и сегодня день рождения моего родного Тартинского Луса 110 лет. И наступающим Новым годом. И презентация вот этой книги. Спасибо за приглашение. Я про это расскажу всем. Спасибо большое. Так, и спасибо. Ini telah plastik olmayı konuşlandı. Onun da mümkün olan gerekçeler ki onun çizim değil. Спасибо за внимание. Günde doktor bilgin bilgi gördüğümün bilgi tarafta uluğun salayan uluğun salayan bu ıtık çoğunluğun üyeliğe, onunla ıtık sildirdiğin üyeliğe, elbe haydı birlikleri kurulan, birlikleri adamı elbette tarafta uluğa, sağma elbe Mamad'ın koyduğun edildi. Ondan sonra ülelesip kibit bilgi ötürüdür. Mehmet Aleksandrovich Portayan'ın bolar. Mehmet Aleksandrovich Portayan'ın dinlendi. Onunca Mehmet Aleksandrovich Bahamız'da en sanamı istebildi. Diyor, yani individuallar, kedepan öncüler, kecil bugün jorok kiye, Uluslar Türkiye'de ortalar, onu hatırlayanların bu tatlı tatasol bir pastır gibi, diğer kelime taksan prezentasiya bulutlar. Çünkü bana tegeli tatta heritten hükümanı canlar, kimcikler, biliyorlar, sağlatçılar, türkçiler, tasavvuflar diye. Olur kıta temme niye bu Ananikona Chandriyev artanır ya artanır diye kanadılar todi tafuk rukut tüger şekeri kinemiz önalava tabi kullakutna bu ütücan var bulan bu narutugar sabdagata tellen ülete hamnaha yönetilen bu kenarıskı gençler kini hati maktaltıların onunla sürüyü legetin oranların gerektiğleri. Muhakkak ki bu lakka o diktatör uluğa sulaya gerete ulu lider ulu nagılar bulunlar. Diktatör noktaları var. Ondan bu Ananikona şkolundan kami surağın rahtavallar isterdi. Ondaki sama sikkeleri juga tertekan kulkas rekan datengin bu penambaran itu nak hantar polfonto rumah ulaka ulun ini inen aktolan rahaja. Ontonja bu sebelum juga kira maran kejutana wagna pagna karuge okuta Uluslar Bey'in sırayında bahalılar gibi kendinden bu neyle doktora Jolan Arkipov Mikhailovich video etetrada
бу Вианани Конеш Андреев Тугнан Локейдапи. Оно шүтік саналынник университет Канада Великий Канада генете тұр. Оно Бутинская Егор Константинович ЖК Тугате начальника Чуловка. Он это давай он Великий Канада категория кевитин атын марутуар телемере ходил. Онан мана суйталауппыт, сөйтөппыт кынан баран лохақапсаан тақсуатаға. Ол кәнеттен да бияқа олар Алексеевич кәлбеті начальниктан. Ол кәден баран коллективіттен еместер кәден меқақавне паркирен. Бұл ананы қонашыптың тоққа етігерілі қанағы ден. Угалидер боровналын, әліне боровны чолғы бағылып қалады. Үлелі қәденде мен оны сөйлеген тоқтан келдерде bu bedivistlerinin nömrü. İşte Sergey Goroshenko kapsaydı. Belirli bedivistlerin nömrü sami Türkiye tayamdı. Kini ülkelebin, kini sağlavın, kini Türkiye'nin tercihte bu manı ılınan dinler güçte fınlarına vardıkları. İyi bu Türkiye'nin nömrü deputatlar ki görüyor ki tapınna söp çüvey kiti halıklar. Ondan da bu bedivistlerden ulhan Respublikanın bütün xatçılar ulhan tercihte çoluklar yine de bu Sergey Goroshenko sami inisiyator, sami motor, samsatatçı kutuydüğün bu anada lokları xanadan lokhovi bir xanın raymaktı bola, inen bola tatlıkı sığda tuttuğunda ilk önce bu bana lokları gerekti. Ondan sonra Alexander Sandov'la takmarun kedide kalliye teriyen ona aras bundaktarga temuje teriyitigar nagir olup soldurulda. Onun bu sağlam tünürgolog maktalı mulahan ağırdas bu atın kinigetin tarihın ere bulbakka ondan çettirci sirkori görüşler edip kurduk. Küçük Respublika diyor bu historiyanı çölüyor diğeren bu cebin sağlamın cümleri atlarına etepkılı üptüğün görübe kabilerine bağlı can Türkiye'de kutuğundan ülete hamdaha onlar da handa tutuldu vata aras kötüyonlaydılar aras tıpılıtırarsalar tohtadı Respublika'dan ütümünden yıtıldılar. Onu böyle çeşke bir tarafta жихатами олиннехте туахтархан условиялар дебит отротур тагар дебит окынан бар мен багылыктырым тагар он бир султата өтеритте битте да тагар булзар бата о багылыкка той жогун тагар бата хана жогун чөтө хатчыда хана энилер үчүгей жон сырдыкка оны сылат кылып тагана чө булай онан булана мен илебер мен багылыктыр кемлер бу теритте бу аналик оны өтетен танал өсө көчөл ботудан бөлчөсүдө кирен оны бардын өйөн бар ötüp kılkıhan bir koçul olsa birbirinde koçulları neyle gaye erparmiyaya konstruksiya ha gallarga to'poldi çetin bot atdılar bile beygenden tekkeler jondorga salaltaga üdde olsan revolüsyonne ile noğramı bilen eteklerine salgıs koçullar keldiler üleleyince ona ben de bu ülkeler bütünün ulançağı olanlar onu tahtağın bugün o diyende bugün tübet Alexander Ivanovич'ta Sergey Goroshenko bu kadar lok maktubun tekti. Ona o Alexey Pilolov'dan diye Alexey'e toha yefatan naş billerde delagat adı uçurapçı olup turapçı tanturukta onda tarttan narod kayıt otur ütüydav deytirimde. Toğa jete kadem mandı bihum nollam bu tütüye keyiftin dükkat ağıran canlı tedenlere onunla bağlı bütüneyin tatlı beyin kendini sakayla sabır bastım dükta ağıratasın veren çöktüğe ağıran onda çırpçıklar otobançalı uğuz bağlamastığı beğençinin ilerkenler. İtindeyden turan onda bu kendine taksıdılar ben bir bile takım varım. Bu Natalya Stepanova oğulçular yılırır. Bu Dilnaf, bu Sakha Respublikası'nın Sakha Narod'un
патриоты ден садалыбын. Бұл саха республиката сүйіс жылын бәлетіре паллақпырына бүгіннәқа олы барқамақтан тылны текпін нағылақ. Оны республикада олықтықтан бар. Пітір олы бүгіннән кейін нағырады тұттар бүті дән өрттім. Бейгіт аттылары мен олығырады. Сүйін нақпы тұрарты мақталлақпын. Ол күрді бейгіттен түрітті әкіміз қайтта сағалан. Бары государственный скорилля үтін бұтын кенегері тағарылды. Мандық историческер кімді кенегелері тағарылды. Бәйтін статьяларға, бәйтін кенегелерге, қырқыр кенегелерді олымны тағыртау тұрлығы барқа мақтал бұтын етер. Мандық жерлер бар боланлар, мандық жерлер бар боланлар, ол ақылы жасайтар, кере жонлар бұтын керестебет, тоғын еті қанап сетті көріш әтен тұрында, кескілді алмалар кере жонларын керестебден, онан бейі бұл Наталья Степановна күрдік, жонлағын кәләп ұлақпытына бейін ұрапыт кескілді ақтым. Онда бұл Егор Петровичке мен мақтапы барымын, тоғын еті қана кене бұл ровно темада, бұл государственна вице меняғы, оны гражданский территориялар, или бұл государственна лоқсонығыме, бұл республика дәрттен етер бұсығында тоқтарға темаларға дәғар түзілдейін тазарды. Онтан якалинда коровна тоқтады қада бұл елбетілағым коллегам Аллахамия тұру ке, әдіргіл амыртамыз кола директивге және алампа сетеген алампа бұтыме білдібәді. Бейгі бәйбіт текедіге тағарарғына мұғыз қандыр жағалар қатшы дәрген тоқтавда, оны десе біләм барамын. Қатшы бұхем бұл кейді жаданы бұлар, кейі қалыннаны көттір, оны де бұламы деккен бәйбіт ұсталдар бұт қомен орбын тоқтартығай, шүр алампа тоғынан тоқтасылды. Потальбом тегерманы жүрбай. Ол бұлана алампа күндерігер қан бағармады бұстаққа тұрар боладшы, оны көрәбет тұрар бұл кеміл садығын, қадеді қорғын, оны бәйіне мендігі тұрастақ бұл бұқыттар, бұтыр кейіне өтіп көпілеттен дәмері. Ол ең болла ұланта салғыйты алампа приметі лоқтынан, онда кеде атыме дұрғанлақтық атынан нұрғытығыр тәннүйтігер мәті күш болғыттен. Сонда тұғыр бұл әкепіне білген бұл ананың конышеті үләті қамнаған оның олған дәғым кәпсәтігін күтіп наға қымылтылық бары суға түйдің үйсері қағығар бар бұд қымылтылақтық жімнә өдәлі бұлғана ағаяқ сұлы бет оны етендік жонлар бұдың бегі кәмметер болақыт, кәмметер қырыставырға бар сайдығыр арайдыр тарыты болу деді. Оны бұл республика сүйіс жылы білетевіктен арай көрдіққа бір үйа тұрдық. Онтан бәйбін санан көрдіққа әттонның бар жүға әбілкен атықына қылқық ба кәмет. Мен әттон чағылы тұрғаным бұрат, Түркем айтығыр аяға қалбы дәбет, онта білен де история көттіққа, тоқы араяна көттіқ сүйсілныр ағыра құлдық. Бұқыдан баран есер кілдіққа жоны үйретемге, оны гынан тағарырға, нұрыққа, бейгі бұл жалғанна олық бұтығар түйілі тақсыла, оларыла олық бұтығар бұтын бәй сүйірдің түбелі сүйе туға нағадбәқ. Нұрық қоқсута дәлбәқ, нұрық тетейті дәлбәқ. Оны бұл арқып материалдарынан жөнайдарды. Оны бұл бәрінше производства, оны айет ұта келгенше болдың, қазақтың үйлеттер болдың, оны тебайетігі үлелер, амыны келгенлер тақсанына сол жүн, сол соғыстан сайдан еқтәріліктен. Онан сұрып бұтанлық, бегі етіндігір түгендер қатыламатын, етіндігір репрессиялар болбақтырын тұғығар, манны келгенлер тақсанлар, ол оны қаяндағыны нұротай жақтақ, жонын, баттың жонын оған берер соқтақ, көмішкі қырысты үрәндіяқтақ тапып, ол аты боланы бәбі тәттөктеттеніме көмішкәлдәқ, оны somоға сәділлақ, индігіләқ, ұмық күннен нұрот болып көтерді олу. Я барқа мақтап. Александрович, жабілген болағына, жабілген болағына,
Бұл Анатолий Николаевич Андреев, хан Аймар, индивидуальный предприниматель Сардана Гавриловна Посельская, сол edilger ындырат. Пожалуйста. Türkiye'nin dünkü prezentatsiya kıtılağıda men Sardana demin hostiyene boğulunda Andrey Nikolaevich bigi cinayetlerden bu hostiyet tuhunan bu havaya kılağıda 11 yıllık gayrı hana bilen eskiden bilgiler intrigi bulundu. Doğru tekrar erkekler kimde Amerika sever ebevin dağını olur ebever olağıdın ebevin Tarık'ın başka sebeplerde mağazaların mevcut beslerinde tabu kelin ucu ödülün bir nokta kulakları fasulyeler kurup kalite manzara represiyat ve stüdyoları beslenmeyi kumutların doğuna o noje biden kurmanın kosayla nereden bile tövür giren astavali bu bugün mahtanem dolguyalar mahtanem ete gelin görünüyor. Ona tohbar bu hale hekteriger, arşiv hekteriger, hige hoşaya bütün habitin atın vakada atıda duran getiler. Ona çok yaptığını kalemi her mesela nagar delibin, ona uhanfan maktabın dem apıktan dem sinyahattan canırmattan bariter direkt demin. Onda bir 10 yıl sebekli jörpedin İsrail'den, Leray Maktab'dan, Galina Boran'dan tuttum. Maktab, diyen Alexey Alexeyevich öter bu namlar bağlı sana istekliler oldu. Bundan kurduk ensiyle koştuktan anam bilen ayağından geldiğinde terbiyeyle büyüme ülkede aktara temin mandar kena itu kita jadi raya komunis kena mereka bugün raya itu onlar musimnya bu bihe kaya ketika di saya kalah itu pasti kena dari segi kita itu bihe urukat dibaca dia itu temen buku kata asam malam istilah itu orang tu juga kata dia istilah itu secara sini di batas kuat orang biar kita ni dihan mana tempat baru mana di batas kuat orang tu ni kemarin tu pasangan terlalu jauh kita mengaruh dan tak terkawal untuk betul kuatan dia lebih pada dia kemudian aku beri kerja di dalam kami tenda orang yang terlalu orang tak dengan siapa yang dia akan ditinggal tu orang ketika komputer nana melakukan tujuan dalam perjalanan dengan arah ditinggal tu Aku dia kasar yang dan ini kecil ini istri itu melihat dan ini dia kemudian melihat dan seluruh kita terima itu kita tinggal rumah dalam mana hilang Allah Taala kasar Allah dia icap kami dia terus itu drama lima itu tinggal ini kemudian terlihat ini kan kasih dan ada wilayah yang waktu wilayah rumah tak berikut ini orang wilayah ini dua orang tu yang ada sebagai entitas yang ada di sini kemudian ini kalau kira bahawa itu diberikan ayat kaya untuk musik kerjaan hasil jenis di orang yang akan berita pasti tulis yang masuk hasil terlalu tunas ketika orang hasil terbuka diberinya lebih orang tentang usaha pikiran orang tentang musik masih masa kedua yang masuk kini kan mantap oleh musik lagi namlarga bakana jadi maktab oldu. Bu namlarga olan jahat kundana kayısılardan havalıdır. Anam bilen bu soğuk tutan diyen kalbiklerge.
Сирик санаа бізден сәтту. Мақтау! Наннарға. Сирик нагадилізім. Тағы ол жас коммунада қайсылатын қалай әтішігер. Aslında kuruluş Andrea Afet'in bir mahkemede de yaptığım var. Belerin kitapları onunla tahtlarıyla onunla tahtlarıyla çoğular Jackson yerleri şu üniversiteye gidiyor. Başka kadar birlikte de Jackson yerlerin bazı bölümleri işlerinde Alexander Gülüş, Kuşkut, Gülüş Onlar kiren epitere, memlek eğitimde, onlarla yuvarlak perspektifimiz betimizke üllerimizde onunla Jackson yerleri yönetimde tutulması sorunları Yine akıllarına dokunmayan bir hukukaya girebildiğimiz hukuk altına sarılıyor. Türe politik yayını böyle sarmış balıklarında orta halinde de ona yeniden Türkiye'de bulunduğu nokta onların daha günümüzde belirli bir nokta Bahçe narahan ya kültür diye bunu kalan Ostor'da onun ülkeleri hala Ostor'da Korokka onu bu kaya bahçe 100 bin yata hastaydı bastıydı Nogorlu'da birlikte onda bu akıbıletlerler Birleşmiş Hükümetler'de Nokta onda bu basta çekiyor görüştü gibi bir de. Bir Alexander çekiyor görüştü. Allah bastayı gibi. Onunla sözsüzler sayıslar yanlış. Bastayı sağlarını. Kendi havlarında çünkü irade direktörü de Alexander Alexandrovich ka kiremlet Mikhail Gavrilievich çuvalga solbiyatçıda yol olmuştan cahalanan bulanlanan deliler grubunda barı olanlarıydı. O bir yıl hiler Kualanlar bitiyor, iskriyer olur bitiyor. Ondan ürün kaçırdım barıdan bu kavimde. Ondan tahtıyla dostları tutuzun tahta kolaklarını bu kavimde böyle başlayacağım dedim aslında. Komutanlarına. Onda tüş üstüne içine gelide varımda ben bücekitten materyalde bildiğiydi. Onda da barıda tahta Jackson yerleri ortakları bu hakkıyalı üyetlere sorumluluktan ortakları. Amardas, Anadolu'da tereyabil kısıtlığa bakı iskiver olabilir. İskiverde olanları iyi kaçırdan bakı bu hukka. Bir de o kıyıda bu hukka olanlarına dedi balağa tututur. Kakiyede tututur. Uvatı iyi baratır. Alexander Sağlı. Batı var dedi. O hukuktan bakıydı. Takıldı kaçacak kaydı. Onlarla bu kulağın üyeleri tahtım kulaklıkları bu saltada, gelecek saltada onu birbirine kaçırma birbirine hemen üç kilo oldu. Açıkta bu saltada Çekşiviska Sınıflar Yanış, Yelvisel Alexandrovich, Silgi Yavruş, Anisimar Nikolin, Mikhail Gavrilievich, bir kere olanlar gitti. Onlar baktıra ama böyle dört müşteri aldı tutular kıyafında. Ona yanında da baktıra onu can meyhanada hem bir türlü muhattarlar onu muhattar da bitti. Yanında muhattar. Muhattar da ne oldu? Altı birlikte durdu. Öse var sana tasarrın bağlar bollağına bağlıca mikrofon kömür. Serce arahada bilgi birlikte diyen geldi. Onda bu yürüyen zorot gene. Onda ürünler
Türkiye bu Anahnikovich Andreev, Hanuru Aymahar, Nikolay Афанасьевич Поповка, Саха Господин, Alamet gün salonuna bu kadar yakın bugün canım ki hemen daha doğuyanın gördüm bu kadar güzel mahtalım yerlerin bu gelini korona tatlı olan tabaka vatanlar istimiye ebe ona sürdür çünkü verimliler müstahanalar yeni var bulan kurduk, onu istedik kurduk bu. Olu sürgün ki bütün analik konu çandırıyor, yine yeter bir sebepten tutarken, testeden esirde bir belki. Bugün hangi vaktim, kalemi görünmeye kitap atıyor varlıktan bir yoldan iken kamsomol olan bu tatlı kalemi bir patatesli bir tane öyle bir adam tuttu, ondan Rus депутатын жакытта болғаннан алғыстықты олтурдук тартылуын жаһалды түрлерді жаман gəlіне борунлана бұл жоқсығын әхлеге кеніне әхлек бағылы қала сүрді алған үлені тұтыда олтурдук кені әхлеге сол тұтудуға сылас же тұлпарта пленті бардың келдерен үлі ғатын ұйттан қайдақта құрдық ұйттан ғана min salaytım gen ateist vedalar. Isihitten izgurnatıktan örelerden ha aslında bulanlar iskver halde diğerlerin onları lesbetim ama bugün her yem tutumdan onlardan olakan maktabın diğer devren gelince oranlara hatta kurduk can serke tuğlaların en iyi bugün sütler bütün tuğları bitteriler sütü diye tutumdan ha gördüm ha kullandım cekerlerine niyata kehalde kıtıspakka komolta haldaspakka yeri haldaspakka cübelimiz basılalı onlardan da haralar beni behiri tatlıların mamikye tutar dalgar kapından tutar üstü bugün ha kullandım onlardan öbekiniye pasifika bu kadar Barıkıyla sanat alanında kırtıhan değer sanatın etmektedir. Ötüyor turlarca bu kadar yeter ulaşan maktabın yerlerin. Bu kadar gün genel sana sığınan ikistin yerinde oldum. Barı nuskas şefayete kollarım, tümsüler kolum, maktab kahibe oldum. Derece badani Kızgal düzeni üyetinden gibi Agafir Mirna Efimova bu tatlı olunca alttadıgar betsiliğiler tübülenerden bir emeğinden diyeceğimde salayançı, teriyançı olur. Sen anı Allah'ımdır ceketler. Oğuzdan kalide korumdan töröpü de olurum. Oğulur büyükler. Estetiği tekelerinin bugünkü tereyini kırdılardan bu bugünkü olahan tereyini kırdıklar, kırdıklar dediği istenlik israf ettiler, bilgi çekerken aktıklar maktalabıt. Onlardan bu olus işige bilgi bu kiniga taksıdılar ürelespet canlı ciginen lütfen takım zavoçna barakatın naha çeydi bilerebildik. Ondan bugün bu tereyini kalamet Kaçıklı karamel, hanar sanatın istemel, alus gen astırmılıt. Bu kiniga meali kiniga bolbadak, kini bu uğratıda diye Nasyonalny Arxiv, Sakha Respublikası Nasyonalny Arxivin tümürlübüt materyallarından, dokumanlarından ama olubut bulahan kiniga bular. Onlar da bu kiniga bihiha alus nandalak, dostoverden informasiyalar dehkasa. Mana kini bilgi krayevetler, uçutallar, historikler, onların tahanan bibliotekarlar, tahanar yakınlar. Onlar biyebilir, aralar havagirinde korunmanın. Bu sıralar ölen tepkilen yedik istemek ağırdır. Onlardan oğullar antarından en yakası bir geçerlerin telefonu. Anneanne kurmuş Andre'ye ilgi çekerken ya Allah cübez gibi kurduk bunlar.
Dikkaten çoğun altta sıltan sağalan anani konu şerdeyi oluğun kini bu Respublika Sahan Rotan Tuhugan Ülelesinin ülelerin bilgi çekerken baratın bildiği onlar oğlanlık yakada min gelmek İstanbul Tiyatörü'ne arda sasta günler kızda bilenler bu kim durarım. Onluk sılcanlara bu hatıskını köpteklerine bu ebececede anani konu şerdeyi diyen namnu adir yoldular. Onun bu anani konu şerdeyi bilgi çekerken olağan soltalar cüböz kibit de dedanka anlaksız kaldı. Onun bugün bir herhangi bu kıntığın çalma sürünen bu Saha Respublikası Nasyonali Bölgeli Kadın Lehitlerger Kinige'ye taksirdigar bilesbi çalmadıgar ona bu herhangi kıttılardır estetege mahtanalır. Tatlı yemekleri aranan bir hanarabıt, tatlı bir edebis. Bu kaler sılından ağırdılar duran bugün günü tükürde üksü durdun. Sarsını günü sargılah oldun. Yeğesindeki de destine ayyıktarga darılmasınlar diye alkız tılbıdın anadaklık oldu. Ramanlarla buradan bayır bilen kova smart biblioteka ileride gönlü kurumdan görevli geçenlere doktor C bilgin bugünkü ürünler tügeni otadır ondan kazanan bilgi göre demekti onun demine bu çok soğanlı Popovlar basına yaptır şekerketlere bir ulaşan kerken ayırmak onunla mukavarı ile talandan candır. Bugün Afanasy Nikolaevich Popov ve Saha Respublikaları Bilgiler Kulturu diye olan Popov algışı gün tarihte oha törgündemide süsün algı durar onunla ehlik olman ağabeytin terbiye marın telefondan ihtiyaç edip hepsi onunla kine Töröpüt olan bu Nikolay Afanasьевич Popov Saha Respublika'dan Народной артыга, онна Российская Федерация ödüller bolar durar. Bilgin hastına izler bu Dmitri Pavlovich. Thank you.
Topluda topludan paran kuranın vırımdu lavatı ucem paran bugün ullanıqta hırıjen hana kellim kuranı tılların üçü gibi gilbetten onu tükörün turanıldı. Bugün toğajen ullanıqta edildi bugün taptabıt. Süsun sılın belirti dura. Tapta hedigeleri bu bakka bir memnun naqta hanan duyduğun ceste onda bu ıtık bugün gün bollu gene yakın bağırın bu elbaq dataların üstü günlere onda doğulatan bu diye beni görümde sürüyen kötü bilen kamdan kilete tağısıtta hassasın nasıl kiri çoğması tere güne hassın energetikler günlere jadi untuk eten istaka günler görüğüne data belirtiler güne bir bulan turar belirtiler bir onun ödeyeni eten turamıktan ay Allah tahtı ödeyeni bu sana ve bol batak diğer sin ay butak sin yasıl bol but onu bir var ya bu yani bunlarda bu bir tarafı bir daha ya nasıl bir Fanasi властивка на власпа. Тут є де на владі, де наша Лаврова, і да, та народу була мутала тут, ну те бігає. А де буде варіант так, я дорому виборка мілля.
Анда үтүе ырганы иһиттибит олох экергерлер дойдубутун даганы бу тартаны агындыбыт санаатыбыт уонна эмен аны саха жыл алгын курдук болон тагыста. Бу кабар кытыгар барда ден мактан болуптун бу Галина Горовнага бу кинигени оңорбут жомутур сергемдер национальный архив бу аяп бөлөгөр Наталья Степановнага оны бу биги эдер коллегалар Андрей Васильевичка Махмалда терден, оны Вячеслав Сергеевичка Эйеха, бу Петр Васильевич Урмянка коллектив салаятчыда кенен олорор кинеха барха ден макталбытын терде. Оны билен турат билген олокбутун идибитин убутун карбытын бу ирбет тонга тымды тойдуга олорор сирбидиген тух бар олокбут жахаппыт коммунальный хозяйствонун бардын көрөн эстен олорор бу улахан терилдеге билиги улахан салага эхеха барканен макталбытын тертебит бу уетитиге үлягы дейин онна бу киниге күн бүгүн таксан белетеммедигер эхиги кылакыт үлде улахан биги тонго Егор Петрович Текурутун үлелехебит тух бар сапачулужонун уетитиге самай индиктер туктахчар учонайдык болар онун эме туспа мактал болар. Биги Галина Горовна тыттыди үлде учеги эктилер кене бу бәді педагог кейі жүгіз көргені жаты иден ұмиян кәлбет кейі ұланы халайын кәлбеде Кулаковская атынан жоқсоғына ортос болатын иденне жоқсоғына егеген әбекудасы дейләқтік салаян онда бұл Аналий Кононович Андрей Патын самай тедендерәйчі үйезгәйчі бұл endiki аннячы кейбет кені болар. Бу кине бир кие эдерге холуга боюн болбалак дилдер болан баран биеха багая санна сыгар кас бирди кие беде боюн онун кине бу беден ологунан ону дагасы чер кие Türde Allah'ın üleni oğran kelle, onda tur bilgi me bu burkutan ilah kelbi canlarga bu Sergey Egorovich Allah izduhattan ender insan kelbi ki bolar, onda bu bilgi Egorovich bud, idenne bu Alexander Ivanovich ele tenge ısıdıktan bilgi daha gördübüt, onda bilgi eme Allah jahakundan kahistada Tahta Heriye Alexey Alexeyevich ondan Nikolay Nikitevich devistenge ülelehen edekeli istirahatlerden yılcan sanalarından dağlık yurtlarından da kırıtın diyen geliplikler bakmadan maktalbıdın edebit. Onunla gün bugün bu Samay tontuluzdağlar kavlığı da olur en sucuğundan olsaydı kısımda onun bara hayatta harkızga tüyüyor. O yine tümük dolu bir Galina Gorovna'na gelip. O da kadarlarından etemlerin bütçe satın. Sağlanmak cübeli karışlarını yapıp onlardan Allah hemen bir tehlike kaldır bir oylarda uruy ayakkab. Ilgamlı kırılar etenleri Doğpartımızda barda ehliyaka bugün köten kildiler. Onunla daha çöyük olakı ustadın tuğradılar, daha çöyük arılarına demin benimle aldılar. Demek tuğlar konağına bukurdurdur. Kırcı gülleme oturlarına, kırakır dokoskollar, bara dağıtan cümleler aktarı halığa, cübacı kavuzeye barı körbügü, naha tünden kıra aktarı zarlı olmayan bara elbak bağaya materyallarda, bir sıl ustada münnülü darkı materyaller barada polnasyon naha cübü kurumlar, karayıllar, çöpürler satar, onunla hama yörelim meyne sırtpadılar, bu kolora Beylere sıkan baranlar, dağıstaklara dibatta, doğpar, novul bölüdüler, istediler, cüylüler. Onun da bu tini gelen, etette bu tini bir tınında nağa. Nağa cöy protokollar ispohanlara, cesarlarında şöy bayırdın, replisi ile millet durarlar rakamındadı. Annen, eti fızbı aktarılar, Sergey Vorash'tan bilirler, Velim Slovenya Hacı'nın terbitlere,
Kolore görüntülüyoruz, bilgi soğuyan diye. Kayda ben bu kadar materyal oluşturuyor diye. Kolore hokonlara, bırakmalara, bakımlara gelmiyor. Onu üçüncü bardak tabatayı kurtunca süs bırığı haberci dokumanları üst üstten daha listeye baratın kopyalar kullanılır onun. Ama kolore de bilgisayar bilen diye. Aspet ini yaratın taptapın batı dillerini. Hep bu bulakları, orada tuğları. Ondan sonra bu kinigere bu aktif dokümanları olanlarda meyle ılala hıvabadır. Bravalar böyle o bravaların bakın tutuşturup kolore de kuara dengelerine kartların dokümanı kolore iyi hukuk denir. Onu bunlarda bile Grif sigaret. Tuh da bir bak kullandı. Ne kadar tekniğe o redaktördeki ne kimde görme tuğ bir tane kilden geldi. Ne kartlar kopyalara gelene bakta var. Orada tekniklerle kullanılan yerine orada bu teknik spek olan projelerine bakta var burada. Ondan dolayı kıtırdı bu maddeleri araya kartıska varken görüyoruz. Bu ballarına ciste aktifte var kartıskalar. Ondan tekniğe bol ne bakta tekniğe bu üniversitede pasportu gelecek hakkında mantık kullanılır diye. Emin odundan takkanı komyen olarak ondan barada bir daha kıska soğuk eder. Basıkta 16 haftada komyen odundan takkanı ondan bunlar belki bir istoriyalar. Hatta bunları harus soğuk alkaslı museye kaydapan onları bir yarısılaştı museyeler gibi oyun üstünde isteyenleri böyle tüm bunların boşa karşıslarının cihennetlerine bol ortamı uğraşacak soğuk. Onlar kadar daha trende, bu ara tartar. Arı boşa karşıslarını gördüğüm mümkün bu olur. İki karşıslara Yunus'ta ananlar, bunlukta onunla mümkün olarak annenin sonunda annenin konular şöyle olarak ondan daha gördüm. Ondan da cebine çok beraber kendilerin arşakov kendilerin çok beraber bütünlüğü sürmekten bu kurda daha karşısında olarak böyle bir tümetiler müziğiyle buradan olamaz. Ondan Tadi bugün daha çok nasılcı burada konuda bahalı da bu bir günde geldi orada reddedildi. Mahmalan kostüm ne yaptı bu? Tuarda tahtında ya mahmalan kostüm keteleri bir gün tahtında polisiye seçildi. Tahtta biliyorlar bu kaldı. Mahmalan kostümler mahmanı üskür bayi geldiler kendiler. Onda dimitiş kaldı. Mahmanı öyküsüne bildirir uçtur oynayındır bunların olur kostüm bitti bana. O girenler gelip gerçekten üçü baykuş kulak var turasıları bayi geldiler girenler orada gerçekten ben daha bunu dünya bu batırır gerçekten ben var o öyle diye. Ondan önce bunlar ne kadar bize Segi Murashitaka Nahaçırdı temliye Jol di hanımın Nahaçırdı Şefkut ve Seher Bilehe Risko Höyü Steven Parti'nin solundan deli kurdu. Buraya ditedanı kağılmılar böyle tutahedler. Saat kullanılan Alisabel insanlarına bütün Nahaçırdı paylaştırdı dedi. İngilizlerin etiketen çoğun mesutlarla bağlıktan bütün dağına araca bilebilir diye bunlar kaydak tohtim bozdu ödünlere bütün hasta bir köçer sağlığı oradan beraber ve hastanın üreler bir takılı doğru da neydi? Onda erkek ile yaptım daha üçügeyle bulun daha şöyleydi. Erkek ulaştık cebber o cebber arayıp soruldu. Miyaka o kurularaktan miyaka hılaskillerinden bilmenden daha şöyleydi. Karena sedikit buah, terus nah juga foto nomor dan jebel menyatu dengan mana, nah juga nanti konon sendiri ka musik dari yang beraman, elektrik için layık edildi, disiplin hareketler edildi. Nah ini bersih mahadır ce, itu kurdu terus terlihat terbeber makannya, kadang momoktar yang berdu, sudah dia orada zamanlar bukti kendine. Contoh kenarlar ini. Eskiden onun tanıdığıydı mı? Daha belki çoğuna kanlas görevli müzikte deri gülelerdi burada. Elbette tehakkak sırlar diye dediklerin bıraksan karakter ibadiyetten köpünde onlar daha o oturduğu diye kırıkları tuğahan ektif bildirdi. Onu üyebilir bazılar. Dostum tanıcılığında çarpı altında da hareket etsinler. Ülkelerden baktım dostlardan pahalı
yemedik götürüp oraya olarak genellikle kesinlikle onunla çok da komaltasa o tövbe de o bu böyle de bolla kalitelikte hamle ver tarafından. Bitti ondan hacı kredi de ağır baskıda jota kamuziye Россия dünya kolonda orada gidince o yıllar terbiyelikte jota kamuziye denardan ondan akahere yine ikis muzi. Россия dünya. Terbiyelik o yıllarda o Rusya terbiyelikte bir yıllarda Sergey Başkan'ın müzeyi var büyüdüğünde tabii ama görüyor. Peki bu proje müzeyi terbiyeler kullanıyor. Naci konseksiyon, naci takkan halde. Tabii zamanında ne diyeceğiz ki doğal komponentasyonları barada, doğal komponentasyonları barada kullanmakta, kadar bulmakta barada naci bir sorununda. Zaten naci bir derede. Çünkü Sergey Başkan'ın bu uskalan paramların sunkumundan tekilenen bir derede komunda koratayınlar. Ondan da bir bütün olarak ki malam bu ekler sevşek kurduk. Ay kalın adamlar. Yolu kattı müziği. Bir kadar da çetin hep perspektif bu. Lakinler doktorlar bir yere kadını doktor. Onu bile tekrar boşluktan havalanma. Bu kadar da onlar ustaçıdır. Onun da yine diğer dolayı verdiğimiz görünüyor. Onun da cibali tılcın bit. Onun da Keksibit de, bayıl bir bu ye, naha çocukça müziğe kita kahit saat tisir, bayıl kullanır tutulla duran müziği kör diyetiler. Onu müziği kullanır, diye duvara durar, köndüye durar. İnsanlar var da çıkardı, onu takım beraber, taksanda tepsiye dedi. Bunu kadar tuh kersiakni untuk muziek kadar bolak tahu berharap itu. Baru sebenarnya untuk terjadi. Jadi Republika filialları var direktörleri. Kur'an'la müzeyler istediğini gören turardan prosta farkından baradır. Canım ekrede edecekler. Kileri turda kamak istedikten bolak tahu baradır direktörler. Onlar benden foto filial karena kita sedia boros. Oh beda polutun di. Mana bile berurut kadirnai oh ne. Itu ya serian kah. Oh kadirnai merangkak mana kita patut pakai deh. Jadi bodoh visualnya beda itu. Untuk musik ekskursiyalar tasdik. Zaman körbükleri, stilistleri onlar olaka hiddiğimin bakasından getirdim. Ondan nah jadi kahanda kahanda tindik müziğe hepsi bakalım, kahanda tindik müziğe hepsi di sana bakalım, kepsin de di hana bakalım. Yani Allah kahanda taatı diye hak hedin kahanda dağlar cevap taatı bunda kulaklar dağlar derden najmaya kulaklar oturmayanlar felsefe şirketler filiallar barda tırmını su temperatürü barda gösterdiler ana baktı. Cevap dedi. Onun terbiyen daha çocuk paylaştılarken bilgileri bir bağısından da netlikliğe mahtanağın onun haberi bulduk. Öyle bakan daha çocuk bilgileri ben bunlarla bu çıkardı hem bir bu daha çok iyilerin bağlarını kurduk derecelerin bu hedeflerini bize daha çok antiye bir tane çok ileri mağazalar var ıspatlıkları dört tane baktık kimler. Nah, cukup berada yang ibarat ini nah. Ono waktu. Kami cukup selalu mungkin nonton orang pergi di hari itu. Bu juga kami beliau huru itu. Nanti pun nanti sudah ini Republika Tahanan Kagian, also Barbata, ona barang-barang tua digen-genen, kita kenen. Ona tujuh soal berdekat kami hasta menjadi premier nomor dua. Ona jadi tujuh soal sudah ulama itu nomor satu. Ona ama barang Kasrul dari pertahanan hemlehi korupkan beda pemilihan umum online. Onun ini bitiga rüşe elba ini sırdı. Onun banani bunun rüşada söz verdi üyelikliğe dinleyip normal hiliye. Hürde bayan. Pamatınca turulan mesle mutlaka gelecek. O da olur edeyim ben. İnne disipline onu iki topluluğuna dinleyip üniversite koluna bakmaydı. Onun için öyle barıdılar bu değil maktamların. Onlar bu öyle yapıcılar nadir bunlara şandiriye bu tutup olduğunda bu böyle dinle varlıkları durmaktan isterim. Ondan beri bu naha çünkü yeni biriyle sütte
hepten kandır bağıran kayısılar öyle tümlüğü olup böyle kollar böyle bildiğin kimine cinsiyet cinsiyet onları da gelmeden hepte. Onun naha çektik bu minni joblar görsülük değil bunlar. Onun soluğa onunla bot diye. Sübe satılır böyle. Anne statyaları kuruyor böyle. Olukta kahırpıdır, oluk burası layık kuruyor. Anne bu ekol kuruyor. Ambastan belirttiğini var mı da bilinle bize hem bilinle. Onu kendi tutumunu var. Bunda da bile kadar bana aslında kitle. Hatta bunlar aslında parti yerine söylenen bile benzer. Onun için Valentina Van'ın çok parlıyor. Maydanlar Üçüye bağısının aldığında kuruldu kömürler. Onun ortada bunlar tezgah nilemini Valentina Van'ın. Onun bağır söylüyor. Onun bunlarla daha çok bu sıkıntılarınızı yuhanın üretim programı uygu bir çorağının Allah'larda kolları oldu. Onunla bu hemen individual olarak bu sıkıntı direktörleri hepsi. Onu da görüyorlar. Ya tutarak tüm görmeye.